O te whiwhia o wholo whawhaatalo whantou i le nei vaenga o lea fiafi i le whakabauā si o tātou o tunu. Ia i peau mangaru ngalu o le ea i le tātou por kalame whaawau le amatanga fo i o le nei vaiaso a o le amatanga o le nei masina o le masina o te sema le masina whaai o le tautua le lua whelua se fulu ma le wha. I le aso lua le nei aso lona lua, which is o le Monday aso ngafua. Ia, i le alofa malaga le leo le tātou tapa au sidi le langi. Ia le tau ona le dei asiata, whare malu. E fo ofi fi e tautua oe, se e mai pe au mangalu ngalu o le ea. E tautua oe sa moa le atu nuu e pele le loto, e pele le anganga, e pele le fantu. Ia o le wha moe moe fo. Ia ile dei vaenga o le fiafi. E ui o le tātou te vala vala i tūlanga o no fuanga masani, o le whaitau aso masani o aso e whai ai le tātou proklame. Awalanga ole aso sale ne ia matou i Amerika. Ole la tau te sila mai. Ia le leva ona mai ama tu sauni nga lotu i nei Amerika. Tu ina sawa tu le tātou por Colombia o le tau te ia e le amatanga o le dei vaiaso mai lau fanua o Portland. Iyo. Ia bo le stete au le le dei whaingoina o Oregon. Se tasi fo i o se te e la walunga i lona fōlinga lanu me mata i ona la au o lau whanua. Ia, me se fo i ona tangata, fifi le mu e le so nga pisi vale, le so nga vevesi vale. O le la au te tala noa wha asa saat. Ai ono o tūlanga masani o le tātou lava whaita waso o le porkalame ma le tautua e masani ai. Ia tātou waso nga fua ia. A matanga o le deiva yaso. Lono wingala, a whai o te tala noa atu e peia o aso fai so o ma le fai tau aso e masani ai ni usila au se talia Samoa e meise o nisi o atu motu le Pasifika o lo tātou e kueta fatasi mo tātou fai tau aso fatasi o le aso ngafua le nei aso lua o le masina lona lua o le masina o te sema ai a fai o te tera noa wha ngā i ngā i ngā o. Ia, o le la ufa ia la fa no ufa pe atu te tara no atu le aso mua le nei. O le masina lo no vinga pe mua pe lo na lua. Fa vetai ile lo fa o le tu o tanto tu vai ile fa ai unga po le masina e tau o lunga ina masina o ngai kusanga. A tanto tala no ia te sema. O tanto tala no i longo tangi o le kirisimasi. Longo tangi wo o mai le kirisimasi. Ta pena uma tātou, moni me alofa. Ia lenga, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what's fun. Ai tau te silfia auto. E le iasi sia kumu e piko sili o na mamafi, ma e la ngona ina ai le anganga o le kirisimasi. E te peo lo fai kirisimasi. Ele malo te leo mereke. Ia, melea, patalo fatuai le tau au auna, ele nei vaenga o lea fiafi. O le mana ia fo ila o nei o na po le tūlanga mata ino le technology wa tātou iai. Koe kike o vea ko le Chuck Norris, au kausa sea ko le kako kama sakpai kia fo ile o Chuck Norris. Le technology o le o tātou iai. O fea lava i te whai malangai, wa se sila oi whai ngal tātou Blue Wave TV, ma le tātou porkalame le tau te iai. You can actually take tautaiae globally. O whiare mea e whiare wa iele urupo. E mawhai lava o na whaatau nuina ma whai ale tautua. Se i vahanga ngā, ua iai ni tūlanga le ma ahalofia. Ia ona tolo pole pe whapawhala le tātou Purukalame. Ai peila o le nei fia le mawhai ona o tolo poina ia le tātou Purukalame. Leanga o le urua i Purukalame o le masina muli o le reitu sanga. Ia wafo le tautua mo e sa mo. Manu ia mātou i Amerika. Oka iwa sila mai o le mea u te whea rua ia i whaile ofisa o ta maloa. Sila mai. Ia se teimi whaali atu tono le nei ofisa. Iyo. Kavitai tele le sunga i le li. Ti a kono. Ia misi tamati protesano mo le whale tua. Ia sina. Ia ono le whaonga ino si o la ofisa mesi for the studio o whea la e whea rua ia. Ia e mawhai lava o na whaatau no ina le tanto tua. Ai o le whaatalofa mo o tau wo ma pa anga mai ale tanto Purukalame masania ia fiafi te itasi
le tau te ia e whaiva ma tiu te ia pa ia masa ma whainga ta lolo tu e pen o fetu le anga e uia e o le tatou te alu ia so man aso fua ia e whainga ta ia te ulang o le aso sale nei ia mantou i Amerika sa o lotu fo ilana nei ia e tate fiwa la tate tau tala noa fa aso nga fua atu e leo e la ngona i tino o le aso pa ia le nei o le tua me lea fatalo fatua i wo ma pa anga ma mai a le tatou Blue TV ma le porkalame o le tau te iae e le rei vanga le fiafi feo i o le tala le lei talo fai pa tai matou mafuta i pe au fa ma mai o le sunga le fa fianga inga ya Pastor Ben e le aso ana nafi ai mai se o lona sauninga fa le ainga le sa fa tau tai ai le fiafi o le aso for raile ma le tua mai fo a o ia i le fa talo fa ma le fa malo fa fe tai ai ava no o mafai ono o mai ma matou feilo ai ma le to dele o au na le tua o lo o tatalo antu mo le nei por kalame o lo tabu tapua i antu mo le nei por kalame ma le tua o le maliwa sia uo fai fe au ia Pastor Ben Fesili na mafu ai ona o tu ua le faaloalo maualuga e maise o matou tapenanaga i o i lea sa tapena i ai au kilani malosi e taualugaina ia le malaga taamilo atu a le faatuatua i le atua sa mo ua tasi peila ona tou sila i ai se taimi foʻi faamanusina nisi o ata ia ae ua tuuā nisi mea tāua ona o se mea pitosili foʻi ona tāua i loo loto e toe maua foʻi malaga a le fast e sa lo tara e telefoi ma telefoi e le onge la au le vau matua o sa la fai e peio le tala a pule le ite na fai le mali e toa i le la matematenga o le alu wingo le tala asiata e le onge la au le meo le MC le mea o lang o mantou o lo i le wha manu yanga i ni usila i le toa tele o i lantou o uso a wha salalau o ta mali i o whailaunga ia ma le matama whanau o sa moa e ma fai ono o lantou wha taunuina o mako peo le au o peleki Ah, ele peo le au a tatou fo ile a Australia le wallabies ma e tau su e se si peste su o man tau e peo le au o ai ale tangata e piki o le peleki e tongi tu a pe last minute lava e tongi tu lava ele ai o e uma ai o le mafu angale fa talo fa tu ai I fa feanga inga uma lava o e o lo te talo le leoa ma tu ia muli papanga a wā se manuia o le atunu ua nga te le o le nei por kalame fia la le loto ma to feilo ai mai to te lo nisi o fa fe ngai ngam la ona to fia le to ai e talu ai ona o le to te le si ia o isi fo kaimi o le taʻavilinga o matangi le ua taʻavili ai ai ua sau akoa ia ma le taʻavilinga o tala tagata o le matuā tumu lele lei o latou loto o te te i foʻi I le faapafai mai ma le talitala mai o nai ou nai aʻu nisi o ua faapelepele mai sona mai se mea o kupu ali ia ou kou ali au kilanga o fatoe ao mai ia vai aku foʻi ia o isi laʻu ali e fiafia e o faikau mea ga e o e faikau kigaga feaku o le mai maua o tou sekone ma o tou minute e faitaua e famai o la e kusikusi mai foʻi e iai le mea ua kupu ae a faaleitonu na e pie tele o fiafia ai ia la vea mai ai ma si uso a faasalalau se uso ia tui ma tulaga pepena ia o te lē talanoa lauia mo le isi tagata faasalalau ae o te talanoa atu aʻu mo aʻu lava I speak for myself me myself and I na faamanino a isi la fionga le teiteifono faamalūlū foʻi le fionga la isi la fia lelei le fionga le teiteifono se ua muli faapea foʻi le komiti mamalu e maise le taʻitaʻi komiti o gaioiga a le fast le tofatupaʻi meseta ia ma le latou foʻi laulau manino lava I le mafuaaga ua fai ai laʻu filifiliga o te auasa mai toe pe au faamavae o se ua faifeʻau o lē foʻi sa ana aga lelei atu ia tea ma loo foʻi aiga manatua o mea ia o mea e patino lava ia te aʻu ioe e iai lava aega tāua faalaua I tele ae iai le sikagaka me faiga sui kulaga ai ai ma vaenga a fainga anga le leise tangata ia te oe. Po le alo upisi le soifuanga le nei, a fai au le tāua le na. Ai e le koe maua mai.
ia e fai ar fai unga le lei mar fai unga tala fianga ila la le na o fili fili ai o le a sacrifice le avanoa tulaga e tautua ai ma fesoasoani ai le komiti a matou i aukilani a le fast supporters ia mauso a tamali'i auā fo'i la le ava lea sa feagai ma la'u a'oga fa'afetaitele le lupe foi va e se sa tapena lava mea umu ia e uia fo'i lo'u loko i se a'u a'oga ae o tou sisila ua tu'u lava ae ona o tauasa mai ou te fia'au ai pe au fa'amavae o suga i le fa'afeagaiga ia pastor Ben fesili le ala ina inisi o totonga ia a pe mfaina tu ifolunga ia na itata na sila bale malo jo mas sila bale au vaenga ie le au vaenga fu ie fiola o fio ki ola ko ma fu fonga e na fiola fu au tanga dai wo live na ah le sunga fa fenga condolences ya ele sunga fa fenga o si sila ia ya mo tanga tu o male ula fala si o so ti aku e vai au kanga kai pili ai le no to tanga tai tau ona ia ta oto i au to sa uninga le le uso fa fenga tu lo le au na le tua ya ua fai langi lana folaunga ya ona ua vala au ia ilo na matai ya ua aula o kanga kai pili lo loko e tele no utango ave se me tau e vai wo sau tu langa lo no mo te fia ua ia o le vaenga la le e to e mau le malanga le fast e koe maua fo'i ma koe maua fo'i ma koe maua fo'i wa langa la afiu ka koe kari malo wa nga ole malo wa malanga mai fa fekai le kungu ia ta amiro fa ia so fa na e fiu ia fo'i la mala wa nga ye feika e matua e fiu la vala to e feita ai ole a matua ta to vai la va ta to tali tali malo i malanga le fainga malo ai ele to e maua mai se ava noa e te fa to fa i se nanga le lei ma faise mea le lei mo oe malo ainga. Iyo, e le ngangala le na e afuai. Pea no fai atu. O le malanga fo ile no usau wai mua mua le na le anga atua ia fina ngalo re to tele o ila tau i le yo la tau lotu. Ina ua vai mai se leni wano lofa mai tangata ia ua saru saru kupe a kukanga kai morfoloa ia malanga atua i uta. O ava noa umana te tala mai. Ona ola o fainga malanga mai le fua Portland. Oregon, e le komiti ma malu foi, o loo taita ia e le sunga te mai tai mai, Dr. Jacinta Ngaleai. Ia e meso le lanto soa komiti ma malu, ia le to fine ia Thomasina, Protesano, ia ma le to tele au nisi o nai tamali, o loo lanto ai filo filo, a o komiti la lea. Na whaavaina toru tau sanga taruai. Sa whaavaina. Ele mafutanga so whaatasi a nai whaafengainga. Le lai tau la muai na tau la muai pe e whaata mai. Le sunga le whaafengainga Pastor Ben Fesili. E ngata fo ilai lea. Ia o le whaafengainga o le ekalesia e whaka asa. E Portland nei Samoa Tina. Ia o le atia e o le sunga whawhenga ia Pastor po Reverend Stephen malwhaletua ia a mene duku moe atu. Ia o le sunga whawhenga ia Iona o le sunga whawhenga o toa tele o whawhenga sa sunga whawhenga ia Pastor Manase malwhaletua. You know, you name it o le tele ia. Nā tau si sila mai nisi o ata ia la mwhaina tu ina tūrunga. Lea, tau si sila mai ei. Ia sa o awai ei la. Tasile vaenga ia te, you know, I've learned e te whaataua au fo ke mapo makpoloku. Sama tau lolo tūle e whaka asana ni. So kad whawhenga inga ia Reverend Stephen mal wharitua ia amene me se fōle no whaati a kono mana ia le launga sunga le awa o ka le awa o le kuri mangu piko i luma le whai marisu ki pa e mata uti a le sau sau warka maloang. Ia, mātou mafuta fo i marisunga ti a kono. Ia, sila malo a pulu. Ia, me se anti-rau le ngata i leo tō whao fo ia. E tō te se sila mai ia marisunga ti a kono. Ia, misi tamati. Le ko ki vai mele alo a mumu kaka pise uso Jackie Chan. Ah, ia, malfaritua. Ia, sina. Ah, ora o kamala lea vai ta tō samo. E maua fo i urupo.
Le la tau sila mai tangata fai ava whaauru I ila lea tu mai lesi tulimana. O le tangata pe se teri pea. A o le loto maua lalo ia. A e nofo yo na auta fasunga I le ti akono ia sila malo a pulu tai rau. A e ngofo yo nga au kafa. E tila ngona le mawhanawhana. E le ngata pe o le mawhanawhana o le mawhitanga male ngang pa ia. Ai o le mawhanawhana pe o la e wha mawhanawhana mai se woma vo ile. Ai au wala o le matua I malulu o ngai I Portland. A sao wha ia lai au tawha o lau kama o sila tulosunga ti akono. E pe ia vo I o le wai au tawha se hita. Tūlanga o mawhanawhana au malana. Me whai ona au mai ele te malo. Ia whai ufo ilo tama se ina ua talili wha alo alo. Ia ile nei vaenga fo laso. A o isi la te ina tau a o le matou ua whilo inga namana iniso wha whia ngainga. E pe ona ia ile mai ai o le. Ia soka wha whia ngainga Stevie mai runga I Siar. Ia ngā tai leo matou whilo I fo I ia man tuangane. Malanga mai sa moa o le whalitua I a lei. Ia whalitua le wha whia ngainga Walter mai ta I o le teino le mau. Le fionga tama le falitua o le sunga fa fianga nga u fa ilangi la na fo longa ia o tama ta ia le o tene o le mau ngoi le fionga vai moso ma to fa tasi fo mission tu ngane le fionga nga fa tasi ya fui mono malanga mai New Zealand io mala kamo smoti malanga mai samo ia manisi la fo ina man to fe lo ai le ngata ile o le inisio fa fianga nga ia ese sa ma to militino ile fo ia so fa aftai sunga fa fianga nga mission le falitua ia ma le toʻa tele o ino o wilo ai e ese le fia ma le sangisangi faamanua o le toʻa tele o sio tatou utinu o le aso foʻi lana nafi ina ua matou o atu ua maeʻa ona tuuina atu i le oliolisaga tumau le suga le faafeagaiga ia pasta pe matou ua mailo lea mo le taumafutaga le tele ina masani ai ona peia o maliu e faisoo e umaloa ona te uli tu mau ia failo I se hol fo inga le ai fate ia la matou wala ngau tele iloa ina ua matou atu o lai atu ai ma le 5 tausanga 5 tausanga o le faletua ia lei now that's lei o le faletua le o le whawhianga le ua whailangi le folonga se uso ya pasta pen fesili ai ma fate ia matou ia ile whai ei po le whiulaina ai o le keke o le atoanga o le 5 tausanga o le fionga le faletua talo whai yeah, it's a saddest day fo ile le manatua ai le atoanga o lo 5 tausanga. O le aso tonu sa tu ina tu ai le tino maliu o se pele ia te oe. E le tu unga mau. Ia au filifili lava. Le fioga le falitua. E wha manu ia wha celebrate ma le atoanga o lona 5. Me la lea 5 fo ngā whale o keke ia tu te sila tu. Mo moli atu ai lea ma wha manu ianga o le atoanga o le 5 tausanga mo oe le tua fefine tu lou lo fionga le fale tua. Ia, fale tua ia lei, po o mea le lei, vai o tua le moso fesili. Ia, le whao minga le nao le suafa, o mea le lei, le tua tau wivi I mea le lei. Ia, vai o tua le moso fesili, whamanu iantu, le atoanga o le 5 tausanga. Ile, so, ia o tatou iai foʻi lelei polokalame o faafofoga mai foʻi ua ma paʻaga mamae o faafeagaiga uma sa tatou militino faatasi ia pe ua lē maua o tou suafa ia po o lea io I le tatou feiloaʻiga le gata I lea o le tofā ia tuuu manai ona alo faatalofa atu tuuu malo le soifua manuia ia faafetai foʻi ia I le feiloaʻiga ua maua asuga le faafeagaiga ia pasta faitele Altalo fatu asiata ia mo oe ia pelo sunga fa fenga mai na I Indiana wa ngale ko ngos ke le la ta ngos te tele ta o to ke wo ka fa ku e ko se ke Indiana Jones foi le ia fatalo fatu ai mo folo fatu ai ile nei vanga ole afiafi ona I vaenga la na ola ufainga malanga mai par ma fu anga foi le na watu uai ainga mai pele ia ai malanga mai ona fia mafuta mai ma momoli le fafetai I se fo isanga le lei
o le whaatau o le vaenga lea, mai a vatu wha manatu. Io e te le tu alalo e vatu wha manatu. Aua ne i wha ngalo ia te oe se na ngali lei pe na whai se mea le lei moe. Aua ngi wha ngalo. Io e soifuanga nei o le whaingo fie ia. Na e nofo wha ngalo. E fwere kai mea li lo iu tu mo ua li ali tu ma. E pe mea li lo fo iu tu ma li ali tu mo. Io le soifuanga nei. E fwere soifuanga i e tangata na fisosoani a o e pe tatala le whai totoa. Io in India lata ua le mea Indian ia le na sorry. E kauma pe vai maru lo fe pa ia absolutely sister Faye. Faye o misia oi. Io o misia se o to fine ta pusa. Le sa ona fa talia ula malanga mo mo. Wo ko fisili uma mai le o vaenga ia ngi Amerika. O to fa tali o el ta pusa. O fa yaku e pie manga ia le e pie manga ia le sa mo mo asa sa o maru ko ngwa ko kuri ka kanu. Ai pia ko sa uronga no. But mo le tolo faanga mo oe sister Faye ia ina i Canada le wa SCT ai ana le SCT al to fine ia te lo e mau fo te mi ta te o se ave auton e to e faita fai e fono te talo ai fa talo fa toi me fa fe lo ia toi ile pa ia lava lo se tatu tu no wo ma pa anga fo ia le tatu proclame le manu te lo meleke ia ma fo anga le na o to so li vale mai yo to ile ia o le anganga e faa fo ile faa fitai ia ile fo i na matala tuai po se fai tuto ana mau ai fo i se avanoa ia e malanga mai ai fa masina talu wai lena Indonesia si wala vai nga le wala wasi da fiar fa fa nga ia fai tele o ia le te io ai lena a talo fa tu bo pa anga mai ali tanto wa por kalame o le tau te ia yes wo misia o to mo o misia lava o tolu nei vanga fia man tuor proclame le nei e talo fo ile tu la lima join mai ia le sunga ia mau ia ai mai se fo i o le tatu ainga io ia langa e manga kua e mua me alingo mau le anga pe o le tama na fa te fia mo te fai tama le anga fo ile le ai io mo te fai tama fa pito ia ia ai o le fia fo nei o le fia le tatu ainga o le fia o le sao a tele o le sa o alunga ma le sa o alalo ia ma le sa o le pink ia me se foi o le fio ano tutusa ia ma le tama na fa ta ele ia fa malu tu lo fa fo na tinu ai o tele ia lula ile julanga o le ai o tele ia lule ile vaenga o tatu wa sifo mas fana le ua mauat o te fia fea mai lava le talinga malo ma towi au kilani mai sika pak io o te fia lava le talinga malo ma to e nofo atu lava i Amerika ma mai mo atu ma mata matantu ma le loto e matua ma lie i lautali fa alo o gilani fa afetai tele ma lo fai o le faiva ia ma lo fo i le fai tau walunga le lei iyo malanga e wala malanga i Christchurch le tato au malanga ia e pe o la uta walunga tu lava e tato i New Zealand ai fa tele ma tua fa papangu ma sa love ma sa like ia i le tanto wa tape nanga se o kilani ma le tua tato America Australia se o tato o tino ai tasi ele ni tato tau vanga e fai ai mea ia e tato e tino e tasi ia le na e tasi lava tato tau se sila mai o mea e fai au kilani o le taualunga fo ile na America o le taualunga fo ile na a tātou au se tālia, o tātou o le tino tasi, au ana iwa ai mai tangata tau te whelau toa. E le hai ei fo ini tātou whai ngā vāenga e whai ere melea, o ai ua siri, o ai ua kūrua. No, 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 no. Ave ese ia tātou le nganga ia, e le maua i te tonu o i lātou e lango fo i, ia i le whai ngā mālo. Au tau se sira mai, ia o nisi o oto o tonga, o va ai ngā sātūra i mai. Ioi, o vainga santura i mai lea fiafi maka ukia. A mata mai lava ile avol felo inga
ia I tūlanga o leanga tonu ma le tātou ava le tāpenanga whaafetaitele lupe foi vau ese lau fionga le taitai fono lau tō wha le vai malae a sia tāti na el po lau sunga le lilo ia sia tāti na e va ai ma le taitai fono foi lea o le tātou lo mua lupe foi vau ese ai mai se foi o le tātou lo lau ia ma suli uma o le tātou lo mua I tamali I tupu ma tamali fale tua ma tausi ai mai se foi o le au manga ma le waluma whaafetai le tautua. Whaafetai tele. O le o ngā lea e awe sia mātou wa o ngā awane I o tātou nau le pito I luma ai I o tātou whaamae ai a le lei o pa whaato anga o na whaia le tautua le pito I tua. A e le lei mai le piko I kua e le ela lau sao whai e le pito I luma I le teimie e te o ai le pito I luma. Ai ua maua hawa noa I tautua ai le community whai mai le loto o malie. A taila le lupe foi va ese ma le lo mua ia o ngana ma le anga nuu ma lo fai o le faiva. Ia fa solo leo la fa afitai I la unga komiti fa foi ale tatou fa sapora si au gilani fa afitai ma lo fa afitai sufi ava manuo ngaloma lu telu vili fa afitai mo le sufi no ava fa afitai fa tau ia tu mua mpule fa afitai vai ma le malo fa ututanga le rumoenga ma lo fai o le faiva. Io e whaafitai le tautua, whaafitai whaeaea. Io e pea no whai atu. Se e tapisa tama o leuso o a fo I futia matulanga. O I e whai I ailo tātou loto le lei tutu whaatasi. Ma lo, le tali ma lo, whaafitai la unga ma lo fo I aila tau no le whaatau. Tā penanga uma tātou au kilani se ole le pe o tala e whai poula. Ma lo whai o le whaiva. Ia whaasoro soro pea lea o tūlanga I le wha moe moe. Whaafetai mo le pō, ioe. Whaafetai tele, ola tātou local and international celebrities. Ioe. Tele le tātou celebrities, wala ngō tātou. E ni se mela kako fifu au, kako wo worship ia celebrities a tulo Amerika papalangi o mea uli o kangaka o sainga o a e aia masesi o ngā celebrities o la koe vakuse penge apa I kako meifa. We have our own celebrities. La iai tātou local, international, o ai lava no vai atunga lia Godfather. Ia le songa ia tole 4ND ai o lupo au mua to o vaenga. Le ano I ngata I lo fai pisinisi. Vui was great to see le fionga se uso le fionga e le fascina tole 4. Ti a vui. Ia ioe masina mua. Ia ngata lia o le ano I o tātou. Mai se o suia fai pule o minister lango whawhengainga I o e to tele o tātou uma se o kako e wha VIP a kako very important people e le ia sisi sili aku I lo leisi e na o tūlanga e na o matatia e na o mea sa tutu a o tātou uma o tangata soifua uma e tāua uma I sila whanga le tu le sipa alarkanga kalea si kau kuku I whara ke ma kau kuku ngange I se konge. O le tangata lea na whaore po atoa. Iyo. A lofa si auso te o matavui. Se wa e wha au foa fo I le au fia. O kou se sira kaka lea e se ale mea la si siva mai le au fia kai mi foi la lea le wa sai foi. Ai me ia e lorka maharoa ku kongu wa au ka for kemba. Ai o solo ma mea ngar ko inga. E mata utia ma loia te oile uso tu lo ia wa sila fia fo itatou militino fatasi ma lo le fa ia fa fetai le lango tulanga ia o le tatu fainga ma lo ia fa solo I lava nai nisi o tatou wa hata ma vainga sai ai o kai o matua mu loa ia ai o le fa fetai fa pito e tu inatu ele fofonga o po. Pai se bak o la paki lea matua I wha mafa sau lava ma sau like I lungo o tanto proclaim le taimil nei e momori atu ai le anganga e tumu I le whaafetai ona o le tato MC o le po ia sia uso ia uso matua ia tia utulanga o whaasalalonga mai se fo I o le mawano nofo ia le songa le ataua Ioi. Lei a tau le tau wā,
pe se ta malelangi a se yuli o ai se swafa e tiu e se usu ia savea Al Harrington Lavea ia manesi a swafa o lo diu wai le uso tulanga o langa whaalele ngā furu e o e malo fai o le fai o te loa ua matua e lo loto wa e i tala vai lo i lo wa pe wo usau e tu una o el da va se e lua el fa moe moe ia ia o le tama matua ia o le tama matua ia le na o le tama e o foi e le tu e tau fa furuina le pa ai no le pasina fa fete tele o vai e tunga walu walu a mata na tau to la langa me foi pe walu 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 ia o nai fa ai lo ilo foi ia o nai fa ai lo ilo ia e tau te sila fiai wa mata wa tau matua si o so ia o le mahanga ia i o ngai whaai lo ia. E tu te sila fiai. Wa amata fo ina matua si oso. Ka malo o ngā rua fo iau mea. Ala o ka manga o ngā oso fo iau mea ko inga. O le whaasisilanga nai tau te loa o le MC le fo i lima. Ya, malo le fa tonto. Ale lilo mai ya ale ke ale kau io le mau i foi le afase o le MC. O tava ai tu ngali i pe ole. O te vai tu pe ole lo lofia ya. Ah, pe ole lo lofia er motu tangata. Ai pe te fa pe ale lo lofia le motu tangata e fia pa ia Yesu. O o vai atu. Wa mantua wa umanga al kasir mangumi mayor mo uno si uso mo vai ngo va ai tu lo fa pe isa e kolu wala nga o ke mala malele ya vat a tasile manumel mo uno se pe la pe fe lolo e lua loa a matana pe wa a matana tau so ua le mea au fa pe e kolu do mangin ya mangumi ya ai yo le malo fa fa malo fa te ya tu so fa fa ngainga Reverend Victor Poesi ya male tai tai ngol sauninga e le po le fa mo mo pa tai fa le nga fulu tu tu upu fa le nganga le ga tai le sunga ya Reverend ma fala lima e le aso mo fo i sa to ai le fa mo mo male avol felo inga le fa ngai no fo yo low monta ya fa fe tai tele me u malava ya le ga ta fo le tato band io le tato fa ili ia nani pe nani ma le tātou vaenga ia le tofine ia mele naulino ia whape fo'i si o watali i au le leile nei ia o le tama le nei e ese fo'i le alu alu i luma wana whatunga ia Frank Saia Sola ia i whatunga fo'i o le pōre ngā tai lea whaaftai tele le puni a lava ioe one of Samoan's own greats ia o le tautua ua leva puni a lava sa fa fia foi for le tua ia vini ia me se foi o nai o lalo na nai velani fa pe foi ia le se o so ia puni ala va ia ma le au pe pese le po ma se foi o tua fa fini ia o nisi lava e tau le to lo umo to suafa nisi o alo ma tama fa nau se o uso le sunga ia su a misi luki sua oi o le ala wata va ai tunga o le sa o nga kongu wale o tu ai ngata e tu i au tafao i o e fisosoani le MC. Le la u fatu a maua le lei ai. E ngā ngau le la longa fa sa or ko ingar maiki. I o na ona tau umi a musu vave kopi. Mantua mana. Ngata la eu te fia ai fo te mia masanino te MC ai. Ka ke fia manga o ala ai marko ingo misi tu lou le sua por fionga betu aturu manave. Fa fitai male to a tele lava. Amazing. E le mawhaino o tano e lau watu tai to tasi o tō suafa a ua o tō silafia whaafetai tele. E ei la mani tangata na whiano rua i malo na tuinga le pōle na mata utia. Iyo e, tu pai. Waka ukia ma lolo mani komiti ma malu. Ia o tō o malawa sa ai whiro kousi sila kuar ko ingo sua. Iyo e, na ona tau whaale tonu ar tangata le maika. Ko uyer ko inga whaalkalaka.
ia le na ia malo whaawetai fionga tama tai pāle mia maua fo ile nei lao e momoli atu ai le whaawetai le tauta ia e asiata ma le prokalame le Blue TV live stream i le afiafi whaawetai tele ia le ala ua tau sirisila a tātou fo ia i le original le tele o mea masani ai ia le ua tau sirisila i le live stream o le po le ua toe fo i mai lava i lima o le tātou Blue TV e la tau te toe pueina ioi o le tele lava fo i o le feo ai solo le tele o teimi ia le ua ia tātou Blue TV Radio Samoa ia o tātou au nā ngā ia e mai se ala mai le amatanga fo i fufuanga peo na masani ai ia o le tele lava o le tautua lava le tātou au fale whaasara lau vai ngā koe kau kufua ai a fua mai le taimi na tutu mai eisia mato o fai ngā luenga mai le se fulu le tae ao na usu atua e fai le set up ze ia pa ia ke le lopo le taimi o le pole na mai ai e le fai ngofie e le fai ngofie e le tau ngofie e o e mai se fo i le fai ngā o le sound matulanga ina ia o fatasi e le peo isi me fo i e tele tau te whaanongolongo atua ia e pāpāwa se avele mai e oi ele ora longa aku matulanga tai pe foi lan felo inga le sa fai o ele tatou ava matulanga fa pena ia e uyo lea fa afite tele ele o unanga le fionga nga fatasi foi mono anai mate anai male pulenga le tatou Blue Wave TV e available e maka ukia lava kama ele pueina o fa sala longa matulanga fa pena lau fionga le jamai tai palmia fi mena au mata afalo fionga le sa fa pito fionga de fonga fitalai papali i oloi pola li o te umbasipa lau fionga ili tai fono o le aingo le fatu tua ile tua sama utasi po le pati sunga lau le mali toa le utea pola te va fosi schmidt ma le pa i o le fio minister sui minister ai maise o fai pule ma le aingo le fatu tua ile tua sama utasi ma e na fai malangatu i au kilani fa malo fa aftai le amana i au kilani whaafetetele. Tātou atu malolonga, a foi mai. O na tātou atu le na inisi o tātou updates, a o tālia le join mai. Ia o le tātou ainga, le fionga i le sao, alo tutusa, ai mai se le tamana whaata ave le vali le vai. Tātou atu malolonga. Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones Digicel top-up of $20 or more, or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. At Ock Constructors, we are very satisfied with the quality and durability of Golden Bay cement bags. We use it to construct our footpaths and speed humps here in Samoa. The cement's consistency in composition and adequate fineness have ensured strong, uniform mixes that are easy to work with. The optimal setting time has allowed us to meet project timelines effectively, which is crucial for our operations. In terms of durability, Golden Bay Cement has performed exceptionally well, resisting environmental stresses such as moisture and temperature fluctuations, which are common in Samoa's tropical climate. The structures we've built using this cement have shown no signs of premature failure, underscoring its long-term performance and reliability. Overall, our experience with Golden Bay Cement has been overwhelmingly positive. We are pleased with the results it has delivered for our construction projects and confident in its ability to meet the high standards. O te whiwhi whatalo whātu ma toi whaafela ia tu le vaenga o le fiafi ina ua Joe se furu le 2 minuto de tando le tu la lima ele taimi masani e tanto i New Zealand au se talia. Yeah, all the time manto America if you want to know the real time here in Americano. Ole uto sumber lubi entirely to la valu in manto I Portland. Yeah, more sit for hotel ole fa ya tu tanto programa in nei lau fanua. Ya pole official sunga le liti akon. Au le leir sunga. Ya Bernie to low ya misitamat. Ya maleflito ya sina nei la I Oregon. I tasi nei stete au le lifo a o le malulu. Ia pea e gotu nei fafo te whalonga tunga pe I ingi mai lu tino.
O te, o le tūlanga le tātou wā, o te lope to e sur minute ia o na join a to le tātou team milunga, ia po le fionga le sao, ia e mesi fo yo alo tutusa, ia ma le tama na whaata vale vale solo le vai, ia ma wha au so. O le tūlanga i le wha moe moe sai ai, na whainga malo o lo o tūla i le foi. Ua avea mawahenga wa matuati ngā ai loto nisi e to tele. Ia ai mai se foi o vahenga o lo o tūla i mai. I le nei taimi. I fuafuanga foi lele mo le toe tau atu i le whainga palo tolu lua whiru ono. O le winga o la utala. Le winga o le tala a si atale tau whai atu. Ua matua whao ngā mai lava e leitua ngai. Ia le nei avanua. E fai ma foi lele ma meto tia e matua fa au fia ai loto tangata ina ia tinga e me o lo tupu. But one thing I know, o le mea pito sili o na taua, mo le whaafonga le tata utunu, e le o to ia sesi o to e se tia i nei mea. E le o to ia sesi o to e se tia i nei i oe. I ku ainga whainga whapea, e le mo o mia i le nei taimi. E le o to ia sesi ua malama le le. Ua malama le le tunu. Neo, se whai atula o tama i whaasoa lea. Awa tos 4 minuto na join mai la ia le tatu team. Ia ai uma foi over 2 ia so fana fa mulianga na ia so fo mas fana o foi ole ato ole so aso so fo ole alo se uso ya pena sa vetam. To foi mai la utala mana tu mai sa mo se fe tu tala lea. Ile pili foi il sixing. Se fe tu utala. Ole pili foi ile le o ile tamo fainga foi ile sixing. Lesa ye mo o tu la i mai ia le ta yo le tua ngai we le timine a ve ma pale mia sa ma kwa ke e matu e fio lolo mamawa e uma usa u faisina tatu fa so ile issue le tu tapisa mai nei ile tulanga wa mai e lunga ile to tele ia le talia pe fa pe mai ile olango lango malo ile timine nei ile citizen u pasia tulanga fa pena ai se o koi fo ile wa o tau le o tatu proclame o te mana o e awole fenomia ia le uto mo le mai ni ai se i fa mangingo au o fala i fa fonga ma wa mesia na ia uta mama tina ma tutua ai mesia fo le tupulanga ina ia manino mana tua mai fo ia o tu lai mai ia le o lo ta i le tua ngai po le toi ina papas tui a o tu lai mai avea ma pale mia na matua i paso ngai ko inga le so i fu mai le living proof for le vaenga le e to alua mai le to tele le ta ua tu e to alua tamali o lo soifua mai o lo fai ma living proof o le tala le te ena e tuila epa o le fasiki sengi e o ngai o kaku ngaka ngaka ni o anai a fa anai ma le fionga ia fe pule ai semi o lai soifua mai ila ua e fai ma pine fa mau o le te e po o le te ena le HRPP o le fasiki sengi o kaku ia a o avea ai ma pale mia po lai te ua le pau o le la ua o mai kai mi ua haru ese ai ma le pau ka ko fa ngare upura le pau wa le upura le mi sai ma ko ngau ngau ai ko fie pa i tonu ina ua ave ese mai ma le pau ai ua matua uma le cash pau a o le la fa to a saulo i tonu ma pe folinga mai o ia o le faola le fa to a saulo e sau e fa se e fa kasi mai ma le ngalu le nga a maka mai e si fai pule mai i fefo o fefo le tunu o le fai pule ia a tu yono ta tiana niwe tu valu o niwe either o le wingo ala o fa metela sa e sa fa i fo i o sa yo lima le pawa ma le malo si ese ai sa e ke o le ese nga la vaenga ia se fai atu o le te e la tu ila e pasa ia sa ke ai koe la lau ai makala pe e fa aluma luma ia ila tau na la tau mo faia le mau mua le ta o le mau se tiseni o le ale tala na pe e fa tala ulama fa aluma luma ia aua ko ke koe sa sanga Cook Island yes Cook Island sorry
Aua tau te toi sasaina le nā manu ua lewa o na mate. Ulo, au ko ki koe kau sasara ngā soro whaua ua lewa ka pei. Kulo whaafonga le tunu. Ioi. Ele eise sa uanga whape ngā ale fionga ka mai kai pāle mia. Na whaia. Ile taimi lava au tau amata ina ua toe se i e tui ono le pili lea. Ma tau mawhai le whaitaunga mua mua, ma whaitaunga lona lua. E o le whaitaunga lona tōru. E le aiangi upu wha aluma luma wha penga ale fionga le sa wha apiku. Nga whai i a tātou ia i nei New Zealand. Now, let's stay focused tātou ia i New Zealand. Lenga ele o te le manao. E sausi si e wha akupu maingi maseinga. Ma manipulate dai pe wha leongo lua ai o tō mawhauwhau. Na te ia i fua lea ua avea le taula inga le leisa te tauna taula i ai le tō whāma le whautanga. Ngā ngā ukango ai koe whaakepa o tō fo in o tamari i nei le sa o tō avea le mau mua mua e le lei kala kuila e panga whai mai. E le lei ua maali li wangisi ma whai ilangi le whōlaunga. Ua oa ma ngā upu ki ngā ma upu whaaluma luma e le i kofo i se sikisengi. Ai tō te sirafia o tō. E ile mea mali. Le ngai ofo ia te au, ngā kako kau whinga o mari mele. A fo ile o mali usia uta maa, to i titi to ea o seanga, o kilo kilo kua ili whaiko koa. Pasiro e mali u lesi vai aso, ai pasi siksengi, lesi vai aso mai. A ila le mea mali o nofo neima o mata i tuina. E ia ile mea le anga kupuli kai mi mua mu. E sa fiu ai ku leile whai ngā malo re ngā kaingi. O a uma mea saia. Ele i whapea e Samu musu, ai tau te sira fia Samoa. Ele i ka ua kele. Ele i ka ua kele le ngā, ele i ka ua fo. O le ale winga o lautala. A lea ua toe whai le taimile nei. Wera e a mai le whamangu yanga le malo, wera e io e mai le malo, pe ele io e mai le malo Samoa. Se ele i mo mia, ele o mo mia, o lea ngā mawhai lava. E tangata i New Zealand ma e sa mawhai, o na fisoso ni atu, e whai ala tau submission, o le mea ngā sa mo mia. O tau maua mai fo ila kako. Ele i ni tinga se saingi kulou. A vai o le pine o lautala, le ua tatou iai le taimile nei. O le malo si anga la ma le pawa. Ele o lima o kama i pale mia po o kula e pai ngaso. No. O le fako amangingo au o fala. Ele hai ele i ua e sa moa le pule le kaimine ngā. No way, Jose. No. O tau mo o meiru winga o lau fasoa. O le mafu anga fu inga, ngafia kama a fua mafia kama mafakuila e pakulo. O lo te tela noa atu i le issue. Sa fia kama fua mpe fōringa mai o i o le master, o i o le kingmaker. No, no, no. Ele i kingmaker ngā kaimi. Ele kaulia fo ingi ngā mea. Sa pule kukasi a New Zealand. E pule ao a New Zealand. O e ala i le malo si anga. O i la tau sa e mapapa ao New Zealand. Tau te lo auto. O le mele sa ka kole i maua back in the days a o tau ti ngā mga patiana i to i ina. E tu leile maua siksengi. O le mea tatou tele i maua mua mua. Ele i lava kako ngumela. Yes. Ele i lava li tatou ngumela. Maybe back then, how many years ago, ele i lava, ele i malie le le New Zealand. Ewe, ele i angoa le le. I'm saying that. Langa o lea la ua kupur kaimingi. Le ua toe se i mai le pili le temine. Ua neila. Le ua kalia. Maybe sa ngofo New Zealand e whaakarikari. O le se whaakaua o ngei ka ngaka Samoa i le kamau a inga male aki nga e o New Zealand. Wananga o mea umaya le ua evaluate umai le whaingora kako submissions. Ua toe tutu umar komiti le nei lo i loa le mata upu. Ma toe tilo i tō laulaunga. Ma leo haku alo ia ka mamai ia wa iai ma leo whaiwhai longa. Hei, a kou le whaia le mea lea mau ke teikinga le mea lea legally. So in other words, ele ese mea la kusi foko lima ali i kako fionga ka mai kai pale mia ma le whainga malo. Leo leo utala no antulanga nen tato ai filo. Ai ia te wai le va. Eoi.
Ele se me ala wera au mai se accreditation lele upu. Pe a mai se accreditations ole ale malo pele ai. Ele ni tinga il parlemengi o New Zealand. Nga o se foi e fa e le kau. Ale ua kakosiki, ale ua grant mai, e ui e le o maua uma mai, se vahenga sa o tau mo mota mana o na o ai ina ia halu i lesi generation, lesi generations, i tūlanga o descendants. Se e kako ai ia lea mangu o e ai ui o le ua kurei le maa, o le ua move le maa. Ai mana tua ale, tu fa mana tu upu fa, leanga o vahenga o mui, lala na il tapena no, pa tapena ino proclamel ni. O ke koe mafau i upu na sau no ai le tele o fa fia ngainga. O kasinga fa fia ngainga i langa fa manguia i kongo le pale mene na ua fa tau tō, le fa inga malofo. O le fa fia ngainga fu ile atu outa. Le i le fio anga o festo outa. Fa mai o mai ina tatou tu le ile maa malele masaro salo. O le kule inga o le maa. E kule i ko akele. A vai le isi. A lai mou var kule. E fa bena uma le fa atu sa ino le mele ni usila. Wera e au mai se kusi aloa ia le malo, pe kusi mai le fionga kama ika ipale mia aloa ia officially to low le upo toia tau. E le mera ke le pale mingi na ngā mea. A e fia tele tonu lau tala, le anga ile ifakalia le io ingo le pili, se ilonga io e mai sa mua. No, e se me fa penga. So e iai lar kanga ka a koe whapupula la ia sila sa mua. E ilar ka karenga whase ea ka kou mua. Sa pe ia o lai sa o wha ile power. A ole upu mungi. He was powerless. Oh, no. Esa o ile aka mu. Oh, no. Ioi. Ua maua re urupo o le secret. O le mea ngang kupu. Sa fia tahen mai ma fia ngi wani mai. A ole upu mongia. Ele i kaulia. Ele kaulia ele vai. O ai lava la le pale mia o ngi usila sa yele ngā kaimi. Ele tau mawhainga le maua siti seni sa yai. Pau le vahenga na ta no uloa nei. Ele itali mai ele na taimi. Mua o le kaimi ele akua. God's time is always the right time. Longa lua. Maybe ele I lava proof. O le sila sa anga ai ale malongi usila ngā kaimi. I tau mawhainga o ati nae o le afulilingi, o le maa atongi, o le tamau ainga, ua si itia ai le ngongi usila. Mai tama whanau o Samoa. A kako karango I le lakapi. Ola koi kiki Samoa lo peleki. Silver fern. O le black stick. O le black fern. O a uma au ka alolo ke karango aku iai. A tatou talanoa I le porokiki a lele ua mingi skalo aloa fai pule lo aloa sui pa le mia le Samoa. Ko waku I whailonga maururunga ma whailonga kikele ola le polo fesa lo ia wha masingo o a uma no whanga maururunga I te tonu le pale mene ma le malo o ngi usila ua se eiai. Ko ea or ko vangai le isui ko vangai Governor General a ngi usila ele iau iai se Samoa. O le kalila le ngā. Whaupopo iai ma le tō mai wa whaatupu la ia. Leanga, believe you me, I nei motu ngā awha, sa matu whaasoa I ma le whionga tuma I tai whaipule ia le maunga Lydia so sene. Ina ua mai a submissions o le whaitonga o tapenanga o le whaitonga lona lua. O le saunga le a le whionga I tuma I tai whaipule. E ma eu le tō mai ma vaenga na ausia I submissions ale to atele o Samoa. E ma eu. Maybe la or kako submission pe afinga fingi submissions I le movement mua. Po le ale me sa fai mua. Maybe ele I matua nga lulu malulu I ngai le fa vai o kokongo ngi usila. Maybe sa fai atu ai le iau le malosi kele. I'm just saying that. Na fuai o na le imatala I asenga le whaato whala inga. Le anga o le papa I ngala o le papa e whaamalia ngaka. Ia. O le papa le ngala se ngai le whaamalia ngofie. O le malongi usila le whaamalia ngofie e le whase ea ngofie fo.
Ai ua mafua nei ona matala ia senga. Mafua isea. E iei le mafua anga. E iei submissions ia ua kua. E iei submissions ia ua kongi aku kukong. Ua kilo aku le au fai kula fongo. Ua kilo aku le au wakamamai. Ua tilo antu le lo ia sili. E fautuaina le pale mene ngi usila. Ua kilo aku. Oh my good boy. Ah, sila aku vapea. Oh my good boy. Do you know what? Let's all pass this bill. Let's all pasir kamalea. Maybe e kau fesilia why? E ki koi kako. Yeah. E le rupe fesilia kung isi. Ora kako pasing hele. E wai tau kilo ilo. We don't know what's happening behind closed doors. E le rupo vili mai ia si moa. Vili anga ia. Nga ngau mai fuaka nga vesi mai rumat palming. E lupo la vili aku ia. E le upo ole palmia ia. I kako kama wawasa manga. Ifa pe mai wawasa manga ia. Basi le mele. O fia ki ko ka ko e siri ka ko pasia mangule nga o si ka mai quantity si ka mai si ka mai numero le pasi mai ka mi nga o nga so ifu mai ile aso sulto no me te si va lo fa anga ile aso mua o january te si va fa ka ko alu ai loa or ku kele marka ko fia fai loko e pala la si mai lo le au ka mai ko vai ku le au su ie ka te nei lo atu tara no anga na nai fai. Ia o la ula wha amalo si au le mata upu lea. E le ai se mea la a fua i fua. O na tato ngulu. E le ai se mea i lo ule tali tonunga. E le ai se mea. Pe au mai le kusi i oenga. Whatsoever le mele tau mo mia. Mai le tato whainga malo. Pe mai le fionga ta i pale mia. Se ele kau makea i lo uloko. E ho o ai le ko akele lai ko kongol. O le whainga malo. Sa fai umala ko submissions lang o le submissions o le mea le nana o e ama ma e oe marko miki la ko ke loa e fa pena ele winga la utala ina ia tausi ai le file mu ma tulanga o le e oe ya ele ya se mea la akaku e pule angi usila ya a wai pe au mai foi po le ala vale vaenga le tau officially le mo mia tanto e fai atu ya ai ale ioia i ele pale menge ma le pasia e na o se foi e lava e fae ele tau. O le aso whanau lia whate atu nei aso whanau ia ona o whawhelo ai lola i ele tanto au wa o le wailua o wailunga o le tanto prokalame ele nei vanga o le afiafi o le aso whanau mua o le antonga o le ono super lima tausanga o le tina ia suisami apo i liu. Oi kalo fai. Happy 65th birthday. Manuia jelilo wa so soifua. Suisami. Alo faanga mai i o uso i a Rebecca and Eseta. Ma ainga uma ini usila. Ma lo fa fitai. Mole toi ma lo faanga mai asia tabli tato por club le te yae. Manuia jelilo atonga lo wono suma lima tu sanga ile so. Ia le tina ia Suisami apo i liu. O le sita tau waso whana. O le atoanga o le fieta usanga. So kilo pea ele ngi kesi ya rupea. Tu ua to semo papali tele. Manu e tele lo wasa soifua. Sia umana mea. Ian tu ua to semo papali tele. Mai sa tu ya tua beach falles and sa papali. Ia le na. Dama mai le motu tele. Vai mai le fatu. Le tausinga o sia maa ua. Sorry. Mai le fatu le tausinga o siana manu sa dusi. Allah, o nani fia. O le makua fia tafa o le fai asvanga. O alo faanga, lei, alo faanga mo o ele pele ele mavai. O alo faanga na mai sio to alua. Ia lowana, po o luana, ama papali tele. Ia esa au le ia ama. Ioi. Whaafitai le tua. Ama e fia kausanga o le fionga i antu o wato, galo fai. Ia, o le fio tu o wato, whape le fio whatupu nanti. Fale se fulu o bese fia mana ia e ale fio o le tapa au nganga e malaya o sawa inaia. Ia, ma le tausinga, le toto o ia matale. Ia, ma le mamalu ia santu ia tua po nganga e malaya. Galo fai. Ioe, watua o wha manu ianga ia,
ia ma le tausaga fou tatou feiloaʻina le sa tui atua Beach Valleys faamanuia tele lo aso soifua ia e maise foʻi ia o faamanuiaga mai siau mana mea maise foʻi fana faupoopo atu ai faamanuiaga mai aʻasiata e le tatou porokalame taualuga le faamanuiaga ia ua oso faafuaseʻi mai tafao le suga ia saveatama po le suga ia pena ua tele le faimoa vau a le fatoʻa send mai ai ma le aso fanau o le teine ua alu le porokalame ia faamanuia atu le aso fanau le atoaga o le 5 tausaga o le tamaitaʻi au lelei ia Silver Grace haupina lio 5 tausaga i le so o le alo o le uso ia pena saveatama ia tasina io FBI luga o le tatou porokalame leila CIA ia au FBI ia taula ai le ala ukama o le SWAT team ia happy 5th birthday Princess Silver Grace ia mai asiata ma le porokalame o le tautaiaʻe i lenei vaega o le fiafi fai i lou tamā ia e tuu lo le faigoa mo vau ae ave o e matua fafaga lelei tusi lo 5 o a mea taalo i te manaʻo i ai faatau uma mo lo waso soifua i le so na ona tatou atu ai le malologo vave lea foʻi mai faafeiloa i le saʻo le ua uai atu o leva ona faaolioli mai le fioga le saʻo tuivasa Elvis Moli ia mai se alo tutusa ia ai pe ua o foʻi le fale mau le fa mai o le tautulituli lana taʻavale seʻi o le fale pe mai a tatou faasalalauga faapisinisi toe fesili mai ai le passcode ia seʻi join mai ai i lenei taimi le ngai le mafai ona tolou fai atu o le fa ngai o le tatou porokalame ia e fesoasanifo e toe send le tatou passcode ma le link ana i le tamana faamalemo ma faatafitafea ia e join mai ai luga o le tatou porokalame o te fifia failoa atu o le uma ua fesoataʻiga ma le fioga le saʻo o lenei foʻi aiga ia sogafua le tofa atu i vasa po o le sunga ia Elvis Moli o le o loo faasaʻosaʻo i luga o lenei aiga o le porokalame ia sogafua taʻitasi a o talia ai le join mai au te loiloa po ua fio mai le alo tusa ia lupe matasila ia maise o le tama na faamalemo faatalo fatu ma ofolo fatu i luga o le tatou porokalame e fio mai ma tala mai ao lo fioga le saʻo Kala fasiata ia lau sunga fatono tato por kalame masangi tapta yai. Ma lor se ko mangia malangi ma ia fatal fat foi pa ia malu Samoa. Ia foi ona mo tato por kalame le nei vai nga ole awa oli. Ia le ngata foi le o na ale atua i so se fata fai taulanga. Ia olo fa pena olo fa tuna paulia. Ia wa lava tau suina oli po leola. Ia wani nga mo le atua mo lon fina. Ngalo malor se ko mangia i lau tau whai alo tusa ia. Ia masalo ariwa vai aku ariwa. Ma e sia we vai mai o i Americana ali. Ai wa manga ia le manongi tele i ngā le tau steak ma mea o mai nā wa e fia ina. ia E foi le mangongi o steak a mako ia e Australia mi usila i se foi le mangongi o steak fa America ia. Por e sa o lea. e malo faafetai lau fioga le saʻo i oe e lē sese foʻi a faapeu te fai atu e lē ai ia lona uiga ua utala o ole i luga o le porokalame ae e moni lau saunoaga ese mai le faalavelave ma le faamoemoe na malaga mai ai o steiki e maua ai ae silasila mai ualagalute le ofisa ae silasila mai kusi va I o le lapopoa apea uma le mafiafia o steik kama la lea o le ribeye o le ripai la le ma le na pona hivi tu lo fa fonga la tu no ia e mata utia ia tai pe ia foi o kamanga mo wenga ya o ko wa pe Australia la tu tomahawks kamanga le pe ia walanga e uyo nei me uma o te lo o sunga le o to nga fatia le tu lango se steak ono o loa wa ia e le o to nga fatia foi le te lo ia va nga le wa ia o e ala o fionga le sao ia o le poki le mau a mai masila fa mai o le sao ia e na osiana polisi e palu ia a mashed potato ia nei vaenga fa pena ia pe o te lia tu le lo fio sao ia pe ora vanga nga le u fasi se mai le langi a ko ira vanga nga o le tama fa tafea ia po tama fa malemo ia fa pe foi le sia lo tusa ia ola fa upunga ia o le u pe wo fa le tonu ai ma fo tanga ia mau ko kere ka o meni maka mai ko ai nga vai ka wa ngai wo ka ke ile kero ngai mau vai wa medi mai le fa mai wa e ka ma fa tu va sa le vai le e valu mai le pa o fo ia medi mai da o fa ku ia
ya ako ngwa o ulang ya fa pe po ai de kan ka le fa ya le ya ka la yo ma ya ale la sa wala ole awali ya le kupo ngil fa le ko ngi me uma ya le si va nga ka ke ya ko fo ya la post teklinga ye ki ka lo ngari o man ko ngar kala le ko inga alu aku fa makala aku lang alu push pen mo me opidi vo ye kama vo ye kala papa ko po papa ko lo ya fa ko ya fa ma sor ke vai opidi o i push pen ke vai o ko se kai pio de lau le yo ke pidi o pio de lau o lo ke va ko stay kari ya o lo inga ni si ako ko me ari le kuari o mangwari stay ka inga Ya, mana tua ai le I walanga leo manue le I o mai le o le ia. Awai le foi le fai atu o se reporti o le tatou ainga. Le lo fai atu o se reporti o le tatou ainga I lau fionga le sa walanga o tala ia o saule pa ngi Amerika. A o tala o le au mai le tatou walo fa pele na fa taftafia le vai walanga o le tama o le update mai ana por kalami. Fa mai o oe wa e maua I le mora ngase no fufale. Ia o le lau ke sau ngefe siri mai sali o le ale ngase ko fale o sa o va ai I ingi nga me o le sa o ri e momo I kai o le tau a mai ai por kala mea ai le ngata lau mau ai tau filo mai matanga ta fa mai pe fa au singa pa fa fai ava e fai fo ia na e vanga o level po io le tau a mai oi ia fa felo ia tulanga le wo vai ia tole o lunga ia le tanto le tama na fa ta fea ai o ka fiola ia o fa va talo bekaria fatu kuna asia ma la fa fo talai o la ka va bekaria kula ngawo va ya ngawa wa ka mai ya taman fa male ki tira fia oi o le mele wo kupung ye wo karu ko on mai ya ulai le wo ko ya ma mai au ya ngai ki nga fu ye kai fast fu nga ilalo le wo ko fo I mai por kalm ke ro por me nga le wo pe wo vidi ki nga ya mar si fai avanga au kilang si fai avanga ka mo red wine ya ele le ya na show se ya si la wo si ka ya kula fo orang Facebook lo la wo ave fo ye tinale ai kasi ale me ke video ngar ka pisingisi yesu uma a si mena nga ke lo fa ke la ya sila ya ai kai nga wa ka ngu mai ya le ka uso e sero lo fa ya mau ya por ka ko sui fa audio di fo fla ko ya mang ya ali lo ka o ke lo fa ke de ska uso le vai o le wingo lo sau no manu eu to sau ninga o le ali lo sau ia fatalo fatu mau ele le yan fa pero o lo que nei no mai manu eu to sau ninga le ingi me o fa ia fatalo fatu sunga ya mau no proclame talofa lava siata po le mare tulanga sota inga no interneti lei o mau ngore le kau fale tonu ya ka ngore kau fale ko na interneti ngai ya nga pe no bo mai ya fa felo ne va ngan fiafi ile mamalo so tatu atunu ko fe lava ri tu la ngi le ma futa mai yai ya fa felo so fa man malo le di falo Yesu Kristo ya te tonu hoira to le to fasidies fa talanga le wo mo na sa no ya le sa ho tatu ainga ia porto fatu I vasta ia fa felo ile mamalo so tatu atunu iona I tu ss ia ai fa felo atu ne va ngale o le afiafi ia po le vaveao I nai Amerika le meolo o iai na to far vai mai I nisi po to tuangia ia o nisi po o vala aulia ma ne o tatu ainga ia u fe kau I le o lo ke mo po kala mesa ta o le pisa ia le steak o le pisa tu I vasa ile offer ko nga steak ngai ke kau sami mai inga ia o kai ka fo ia se kanga ka fie ia ko nga a wai e o mar kai mingi so le wo fai ma luma o so le la steak nga o ko fa inga o wa ya nga mai le pepa nga o fa kwala ia le o musu ka ringor kenge ho ia o fa mon molia e fa half cook vi le nga wa ka ke I lo kai le masa ngo ka ile mele o lo manga kula asiata I lo ya ka ku sa a wa ko si ya ko mai le steak ai ku ya ku nga koko kuse e fa nga pula ngai foile e vai dual steak e koko o ko musu ro ka ringor kenge for fa mon mole e peia se le steak le wa mai ya o fa ko fa half cook e ko fa ya ver fare mai ngore ai fa marca la ken ele ai o le afku ka ku siru ka nga ele fa vela ke le fa ko le le mela le mo wa sia ta ele yo ko ngai fa mo fa le ke kele o ngai mala mai le fa ngore ya le mele fa ya ai ku le wingo la
Ya mai le afa ko fa ave fa fa se mai lo kai ga la ka kai pa ia le fia ai kai. Ai fa felo ia ku ya tu vasa ka lo fai. O ke le ar swing o tu vasa la ka va ai asiata. Ke va ko le pe ko e lua va ya so makanga ru ko ko. Fa felo ia tu nei va ngala fi. Ya. Fa male mo. E se le au kama pe au kilo ku hoi de ye wa vang yer stek le wa au de le mai. Ko mang ko ngai ta ko kama fusi ho Amerika kama parapin. Ya war kama nga o pe o stek mu wa fia ai. Ya wala fo ling or kama fusi nga ka ko nga parapin. Pi mu we ala fa. Ale wo fo ba ya ai. Ko ma ko au de le mai riska u sorry. Or mela wa ngir ka u so pe wo e mar wo le e ma wa lungar kama. Yo ka wa nga kama kingo ka wa e kasira apa me le limor kama lo ya ka wa ya fale ku awa ko a fa pe ko angar steak ya i wanga los ka uso ya mo me o aso foi o malonga wa ko ko ngala fa ba ko ka lo ai ngor fungi ko ya ya wa ke lo ya o ya che uso sa wa ke pa ya o nga mi ya ai malo la ba mo ngi va ngor aso Lo fa vita. Sau no. Ia ya o le isi tūranga wha le tonu ya tui vasa. Ele o mangingo le mai le fola ne. Ya wo ese me la le lange ya wo ko ngora fa pa ko e le funge uru. Pero ko la le fia fa mana tu ya tui vasa. O le koko ai o funge koko. Ya malanga fa lolo. Lo fa vita. O tau mo mai li si tala li le si alo tusa. O ye se me o tupu tamale. Wala ngai le leina na fa manino. Mau wala ngau na te no sa mo ye se me o tupu le si tamale tato wa tusa le taimu. Asiata ono le tu esea ya le. Ia le fare tua fo ia po le fionga ya fui mono a sufari o lo malanga tu inisio o fare blave fale ainga fo i Australia. E ne o mai lola e wanga ngata mafelo ainga malupi masila na stona. O kala ko kui mele le fui o kuma fa. Se vai bakenga o fo sa mo a kui o kuma fa pe o le ngo fo ngor sino i gei. Iyo ngo no kwala o fa malo si ai nga asiata ngo walbo bo de ka ko fa malo si pe ya me masang. Ia se me mafaki ai ia se uso ia fa pengai e ka kio so soang ia ia ngo ave fo ia le fa malosi ma ave ia upu le inga ia fo ngai fa malosi na fa to ka wanga ia se me fa pule ngai o le mea le popole ia le tu sa le por fionga le il fa lo longa le patsila o le fa e o pu pe ia ma vai nga ku wanga le e o fa e o pu pe o tu langa na asiata ia fa pe o le fa fonga mai a tonu wa ia la tabese taime e fatasi mai foi le fionga lu matsila ia saula ia le se ikali ka ko pisini pe ia se me mama fa ke se me le ka ua ya kia mana nga fa lo seta Yo le nganga le na o le te sa nei. O le ala o i le stetele nei o Oregon i Portland. O le to tele o tama itai. E la to te fia e boka la milne. O le ala no fa tua. O le a moli i fa pito o lan tu lo fa o le tele o le tama itai. E le aini o lan tu aiva. Io ele i fai ainga. Io ele fa pe o mali liu o lan tu ainga le ai ele i fai ainga mai la. Ai te mawala i tu inga tau sanga le sa no le vitala i tu i vasa por sunga vismori. O le mawala i ta mana fa se fulu nga ilalo. O le tol o le te le. E ala tau te fia fo i tu i vasa. O le ala na ma o le tau fia fisili le fionga le sa wa te tau o manino le tatu ainga. Pesa i se usunga le sa o nei. Iyo ina fo yo na po tu lo le tau sima. Ia i taimi walanga no tau fa longo tu i nei. E iai i lan tau whapea mai na lan tau whelo ai. Ia Elvis Moli. Ia so ia i meo talonga, kirikiti. Na malanga mai iai li tama ia so. Ia lei pela vatu lo whionga sa ope na iai ni vaenga na e sau ai tu ui nei e malanga tu i samo. Ia, whaftai lava lau tau whātua i malai ia pōra lu tusa ia. Wa o le melea wa o maukingoangi. Wa o le lopo la le kulanga le wo ye ia lau tau wha. Ia wa o le melea wa ingai. Tusa o leanga makana ngoa ma lesi tina i ngā ki o kakupang. Whai mai. O leu sau ngō mea siata. Whai mai. O oi, i ke mai o whaku. Ma ai, au ko ke karikomu ia asiat. Whamai ia mastamala o mau, whamai o mau.
fa le kongulo nga ao e kai mi kau fa le kongulo nga ao e kau le fai ku lunga ia maska o fa ku wa au ko ke ku kala le ri nga o le di nga le kam fai ka fi ma ko nga le lo mo ke pa la sia ku lo ko fi ma nga o ma ko alim si ko fi kar ngo ya le nga na le nga nga me ya le usunga sa ko ke nga yo ka senga nga ya no usunga si ka ma ya nga la ko ke ya nga yo ka singa nga ye nga kinga nga yo ku fa finga ya peori nga siero ri sima ka nga ya o nga yo half system nga ya peori me la nga sa mala mai foi pero po se me nga mangumi ya ki oi ya per pulang nga lo mapu e ko mama o ko ko ki ma ko ya oi sorry a le nga ma ko fa mo uma ko ke alo le ai o le winga wo la ve fau la u fionga sao le ia u foi nei o nai lo fina ngano la u le ai o le tulanga le tau fai atu ai nei o le tulanga fo le to atele o ila to ta mo mai ma fai mai le upu le wai fenga ngui mai mau wai fenga nui mai atia umu fa pe mai wes papa e fisiri me ala ta mai ti wes papa e o ula o ke ku fisiri lo wa fo fa po ayo tatou rungo tatou ainga e ono sike purvaenga le o le papa ele fa mo sa ko la sa ngo yo kot fara la yo ya mi o ila yo ini sila ele la ya yo kot fara cha ka nga fa mangingo nga me ya Siata. ya se no mai ma Siata. Usole mele ya ka sa nge ka dilo pesi ke fa ko ese ko ga pesi. Ya ka sa nge ka dilo ka pesi da ka va ko ngau ngau me finge ko la vai ko na ko pa. O le nga ma nga ya fo sa fa se fu nga ilalo ele fa ya ai nga ile mani di ho ni ai. Ai le va nga la pe pa nga o ma. O tai to lima to ono na yo la to walo. Ya seta o se va ole le fa filo ina ya tato roma pa nga umai nai i le vaenga o na tunu te le mara tunu o pit numero tasi la la yo e ya fa filo ya to ke no nga fe sitting ya seta mo ki ngoa pe linta le ku la ile ku mai ku fe sitting mau fa mo mo la siata mau mo lo silfia sama maka ngi man mako ai ngai ile amaka nga mer po kala me ka ko sa maka mai ka uso ya asiata mama ko ara fa solo mer fa ngorang po kala wal wa yo la po kala me asiar ka ko fatum fa pember mo sa nga ya o ila to mala ba ya e ila lo mai fo la le fast food tau sanga o fa ko la kala ma ko nga ba ai o ya le ki wang fo umi i o vai la i ko sanga i ka mai ai fe silo fai ama tau le o kilia mai ala uleina tu fai o tele no plan ma fanga o lo vai nga ia lau so no nga pi tau motu mai au te so na mino i solo ma le tau fare tu no internet ai o le aso sale ne ia ma tau no mai foi man tu so ni nga lo tu ne so ma tu tarusia o man tu oile le tamama tu ala sunga sao ka o po mak ka mama ku wa pa me mo i fa kam se ma se so ngi fo ya io e pio tu la na ya la foto na no le feo ngale le fa to tato por la por to fa va ma lo fa tai io ya o va henga lava taua ia ai o madua no tai lava ia le to telefone po afia e malanga mai ai o mau o le ngo mau nei pe se ngoa o se o losi atoa io o le ngo mau o le suafa io mau nei e pe se suafa pusa moa siata e pe se suafa foi le e pe o meta alo tamaiti io e pe o le fanga vai ai mena ona ma fetau ia malea a fea mau o mele pe or ko ruo ha ma e wai te tau ma mai le saolang o la sira fia le totele o le fai manga se ngase le sa ia ai langa tele na fesiri mai a fea lau kamo ma o fea lau kamo tama fa malemo tama fa ta fea ia ai yo le a fetai ta fefere te mi ai tu lau ele mai le tama na fa ta fea o le fa ka fea ngara ngai le ko o ko sa mo ai yo le asata pa mo sa no usa le wa sa ngor mai ngare le ala wa ka wa ko mo for ka me ka sanga no ka visa e mo ki ngoi de sa ngi pa finga no ka visa le ai ya la foto na no o le ata to wo na ni sio vahenga taua fita u foi mari tantu taimi la walunga yo na ni sio mata u pule nei taimi ia mana tu mau
o le atu na tu mo le non ko ani nei vai nga oto a tonu fo yo nisi o mata upo le a e fa a mapu e na mai ma me o lo tutu e tau longa te sia fo i mana nisi o mata upu o lo o lautele le nei taimi ia e vatu le vanole nei na i oto otonga ia ona tatu tala me fa solo le tu langa fa lautele ino na nisi o mata upu o lo fia ngai mo tatu tu e mai si le fia lo tatu tu fa mo Tai sia te mo le vanoa lo foi to fai ati masa ia ai mai ser tapu inga si o tatu atunu ia i so se tu le la langi ai mai si o tatu atunu i Samoa nei ia oni si o vaenga lo la lunga i Samoa nei i le neva i le nava yaso mala matanga neva yaso ia asiata lo fanga solo tu langa i fa unga o launga tongi ia o le o nga umal malo tu umal yaso nei e umal launga tongi wa le tapena fo launga tongi al mafana mo le aso o le aso ataya o launga tongi al korisio avele ia po kolisi o le po taunu ia fa solo to lo manisi o launga tongi a kolisi mau lunga i Samoa ia o le aso lulu la valvaso nei ia o le launga tongi la mafana wo mata pena i foi ia pe mo wanga i fa longa ngai ka mai ia io ai per tu langa na le la wo lunga taimi nei o fa unga o launga tongi ia aseta o vaso tene lea o lo o wa le fa ko yo so mai le lunga ta upura lea sa fa pe ona tia ye se o tele mo sa fa tala kan tanga lo malo malo po wa mo le tina le sa ile tia ye yo se pepe i to tonu o le farta ele se tu lo lava ile mo tanga se ga sem to tua yo na ngatanta upu nei le lo te meta watu o faisi umi le fta to ya ai mai ai ole o mea yo le ho ya ila toni ta tia ia nei na lo fa fo ya le tua o nei ro toto nei o le o tatia i la pisio o no fanga fa pe farta ele o no fanga fa tele ia ai o tele o ma le leipo o le ase o le taimi nei o lo mna o miale e to fa malo si me ona i por kala me mo le no fosila fia le tunu male longo tanga longo le o le ko yengi por kala me ofisor le ko me fa kala ngo me fa pe me longo le tunu o so tu la fono le tulanga o le tatia i onai whanau, ia, mai, o le whasio tangata rea tu ngatu, trai ngā so ngatu la whono whapea siat. Ia, ma resi tūlanga. E, wata tau ona toi wha maa losi, mani tanga ruenga, lewa o mātu whon tanga te tele ena iai, lewa lava ni tanga ruenga. Ni whanga solo kako porkalame masani, lunga o leiti o lesi lea porkalame asiata, o te tari tonu ana whapea mo, mai sawa no tanga ruenga i runga i se tasi lea so. O le matua i toa telo le atunu runga i tato wala ata o le Blue TV ia e peita ia e leo mai loa ia le mtanga ruenga a wa nei por kalame ia e longo ia i na yalo ma whanau o nei tina tala vou nei o le sori tu la fono le whanau tia i le pepe mai e leo se vainga le leisi o tato atunu fa me o fa Cristiano ma le tūlanga i leanga nu ia o lea ia e mai tu inga sauanga whapia e le matanga o fie ia o le si tūlanga a siata lea wa valo ia le vaa le wa mafai ona tapena mai le tanga ruenga ana fionga fo ia olo a fo fitivai le sa malanga tu e Australia ai va se va ale lei o le upura sa fa nga o se va ale lei mo le fe malanga ia le va motu ia wa le va tele ona fe ngai fo ia le moteri sala fai ma le upura fa mai o le mele le ia pia le lei fo i o le mele le upuru le lei fo mo savai o le ana le malanga mai fa nga malo le ia ni taimi nei e fatu tu sa motas ia ele ma fa ona tino mai ele ma fai ona tino mai nisio o le mate fafsa ngai ma se tasi fo ta mali malanga mai mo tele sala fai la fionga sai pipi ia o tu langa nai langa ia mo di mau o tele le nga ne o pro kiki le fanga solo tu nei ile mo tele sala fai mai o mo di mai langa fafta ine tato por klame seta le fafta ine tato por klame wole o koi ki yang ki via sava i a meo ki ngisi por klame wa fa tari ar tata ia fafta itasi ia manisi fo tato por klame fai pe ai o tu langa na seta le wa valo ia tau no tato va dia e suia ai ni sio va alo fa pion fi malanga ile va le moteri sala fai ia matu muane ia o ni sio o mata upu seta lo le wa si ito tongio o tau si soifua nei le wa si ito tongio tau si soifua mai o se tu langa de lei ile fa malo si la fionga minsta la fionga valasi ina ia kama fai vinga mer kukongi ia masi tiar tu langa i fati nonga la tonga wenga matu langa me fa pena ia o le si la tu langa o le ai veve si solo mai i fai tionga foi le
mai maua pe na fa pe fa ngofio na malama ya ila to lo faitio ile tulanga ile tongi amata ya pole minimum weight pe ona yai nei ya le talu mai le fiata usanga statu la emele tapi pi o me fenga malo photon o le ngaka ko kala le ngaka ko kala le la o fata la va sfulu fa ko fikira le va su sengene tau sang fo ile si tala fa o poportupe ile si tala fa tau tu ma matai le fata la va sfulu fua yai siata o fiki e fakara lima la ko kula am ayo ai o le fa mo fa kusa e ka ko le si awata mai e ata mai nisi vai ka ele ata mai nisi vai e o a mai fiki fa kusa e ka ko ya e o foi tu langa i vale e o a mai fiki ai la pere lo la le bomba ko ai par pa ke kampangi vale la fiki le fiti airways e fai si mauru lunga o la ko ai kalafu o le ko ya ngale ma fai ko ya ai pe wo fai ma tu langa fo ile wo fai am fa tu sai la wo ia se tatu atu no fo ya ai o le ala vai ati na se tatu atu no e ka so mo ka ka le o ya ki ai fai tionga le ya o le ai so nei le to ai tau no mai samo nei ia le malanga fo ia vai fa fa tu tu samo tas e pe ona atu ia tani le vala wa o le ave se le upule nei sa mo seta talu mana malanga le tato vai fa fai i Australia fa solo tu America yo na state ese to fo ya nei New Zealand le mea maka kia le fight on vaso ran kia o le ai ave se o pure o so ngatupe ai mana tu le manino ya o le vala aulia tato community o tangata Samoa na lango le malo le sa vala aulia mai ya tato panga malo ya le sa sema se va no o tai foi e tu ia tu langa foi io lato vala aunga matulanga io lato tiu te fai ia esa malanga atu tani le fa alo ana io tatu tangata ia mai o se tu langa le leile tu langa le mai tau se tatu atu no le o ko e kani le fa alo ngai lo le melo le fiu e ka wa mai ai pi fuile le ia kai pila ko nga malo ia umbai aku e pi le ha ko ka ka sa pa lo kala ko ia pe ona va henga ia seta e mo ni si va henga muri tatu te fa so ai ia fa pe mo tatu te mo tatu te mi ne fiafi me langa fa lo Ma lo whaftai e lau songa mau, tu sai o nei tala o to mawahenga, tu wasa. Ia e se wahenga o nei o to ngai e sa tu ina mai e leu so ia mau e te fia. Whaasoa whaala wai tele ai, ina wahenga, ia au tele i o to hina tu nei nisi o wahenga, ma tau tu e whaala tele i nei nisi o tatu whaafsili, whaamunu Pa malo atu mau i te leu so mo tato tala o to mai sa mo malau li poti matang o fie whalongolongo atu fo i nei vaenga o la fiafi. Ia i lo wa ina mai o tatou talana. Ia wa fo whafonga atu o tatou atunu olo au mau i atunu i whafo. A wa o mea moni lava mau. O ki whaftai lava i e lau sunga au ai o kaimi o weekend ia maaso malolo. Ia wa tele lava o na tuai mai a tatou news i lesi tu leo na e tatou uso. Ai whaftai e te o le vave mai oi. Ia makauria voi le natura hula tatou masamoa. Ero se me tupu pone ki manga oi fa pe mo mai se tala ia a long fa le lave ia e por kala me voi si le tio ia fa tari lava ia la to temi tu ua a tato ia fa tai o le tu watu ale me masau le me ele ai se me por kai ia pior vanga mun muri le na ta ua mau foi le malang ta milo le vanga fa ale vanga fa fa ia tato fa tu le tu samotas ia le fo o ma punga ma ilunga tele o upu matala fo ia like tu ia wa sawa i matala fo ia fa popo pe ona o mawale ne yaso ia ai ole upu moni lava ia o levo ona ta pena ia le au vaenga ale au lango ale vaenga fa fai ile malanga ta amiro lea o levo ona tau sanga ona matu ta pena e matu Australia e o mai la malanga o matu ta pena ale upu le fa mai o fo ile malanga ai o mako woi de ko nginga o mea ia ngama le ai fa mo mole lava leva mako ka penga o le vanku ese le lua kala e AVI ave ese kala lima AVI ave ese ese me voi le fakwa o se fa fo se i mai pe o si mea le ai o mea ka penga io e na ngole upo le si fai la nga ia o lo walu le ka penga o lo ai si le lo ka valea le ai na ele fa penga le e lango le fa tu le tu ta mo tats le vonga mako no fo ta pena i vaenga ia ave ese lu pule fa mai o mako voi o le wol malanga a le ko kongi ya menga mako prongai le ai sorry ya have a rest have a kit kat yoi ya
o se whapopot nā ma whaafutai e toi so ia mau hoi mo le li poti matango fie. Malo vavtai, ever rest and never keep getting. Malo vavtai le saol tātou wa ainga le whaasoia sunga fua. O le vaenga mau e le mau mai sinu tala o whaalau i te le ona o le whatu atu e whai atu le o le tātou por kalamere tau te iai. I va a whangota ia sa mau le mala ia i salolonga, le wafu i salolonga. Ma whai ona tau whaalau te le mai po le hafu sina vaenga o ai ai tātou te le to ilo i se o vaenga update whamonumuli. Whaftai a siata, mana ia tele maenga le o whafsiri. O whafangota ia, o whafangota se tasi o company mai saina. Lean sau no manino ia le fionga po in minsta ia olo a fiti va ia wau ia le pulenga wafu ma. O va nei sa ave i le moteri sala fai e se fulu va ia na ave sa va i ma le fale na ave tuai i le wafu foi le i setto. E tu wai foi lea i le taimi o le fono. Ona o le taringa malo i le taunu mai o le medina upasi se tele le sa whaonga ina le tatou malo e tari e nisi o malo. Ia, o le mea moni a sata, ele i maua mai se whamtalanga po le atonu lava le mafuanga o le mu. O le ana sau no manino ia le fionga le minsta. E ta wala mai fo i se tasi fo wala leo whasara lau fo i so tatu atunu. I le tūlanga leo i le mu o le vaa lea. Ma fa solo mai ma mu mai siva a wole no po feo ina sainga ngai rungo vagi po ko e fo i sainga wa len sa no mani no ya la fionga o le mata upula ia la tu sanga ngoi rungo va o le mata upuna fito tonu ma le ma vaenga le fe malanga inga le immigration ai o le tulanga ia i vane o le sata lia se ia i lo tonu o fai me tu fo ia tatu famstonga i le fainga o se fai unga i vane wa len fa pe me le fionga minsta le sa ave se tarsanga fam snonga e fa matu mai ia va nei lalo le pulenga ina ia fa tau da tunu lau fai va fangota e o se tatu tunu e fa ngota e fa nga wala e ato uma me fa ngota e ngova ai e tolu se lau mon tupu afe e talafu a va nei ele uma fai ona to tongi ele uma fai ona to tongi le na ma fu ai ona ta ofi va nei i le wafu i mata autu ma le ana ave lo sa vai a wala fa mo le tatu tani nga malo le pe ona vai atu nei ia pe tu langa le asiata o nala na ave va ia mai la lo ile pulenga o wafu se tatu atu no ma pulenga va ona ole aita la fule to se la mo tu afe ele o mafai company nei ona tongi ona winga ya tangia mai pe ia ole fa kwa mo wa ia fa nga malo ia aita la fune o va ngi ora vai kai mo fa nga malo ka wai o le va ngo mai lo nga sa lu fu fa pe nga do mai ai le gila ko lela e tolu se la wafe lela fe mela fe on minsta le sa aberta sanga il fam stonga fa matu mai se fa se fu se pule ale tanga luenga fa tau va nei na ia ko e kava mari tu pena pule ngo wafu ia ma tu pe fo tatu malo ia per tu langa le il tu langa le mu e va nei sa fa pion fa ta fe se isi va mai le wafu ia mai le sa fa pe ona ese me martato va ala po ale felwa le va motu le motele nei ale motele sala fai matu muani i gele te iwa fai nat mo mori ala nga fa ta ya sai i ya tila to sei la tato va ya sai lunga va sa ma fai ona to nga lu le na po ese martato va ale wale o le aseta si o tato tu no nei te iwa fai dal mala ya pero si fam talanga le aseta i nei te mi i tu sai fo fi ma fa silia la to fa Malo whaptai e te o luso. Ea bo le vaenga mar whaalu te leina. Ea o le ala ea tangia mai e te lea vaenga tāua. O le wali ai. Talu ona tūla i mai ma pale mai le whainga malo. Wai mana tua tasi lea folanga tasi lea manu lau ti. Sa peo anava tau fo i sa tapisa ai le whainga malo por sunga lau le male toa o whaia meo roadshow fo ia sa fa nga solo i fio anga ma ala le whangata i tasi mai tu malo. O me tau o whainga malo manino malilei. Accountabilities ma transparency o upuia. E manino mea uma e awane i ni vaenga. Lono inga la tangia mai, u whaisi lewa o nga peko vaange yo kako lau whangua malo tātou ngā te whale. E au noa mani wha laiseneina, via peto e wha fau, boani tūlang. Tolu se lau afe, le e ta lafu ele se tupe whaingofi. Toi te tia la tai le afa miliona. Ta la sa moa le natu ai ngā se le ni ele ni tamai tupe.
ia anala ua tupu i male malaia ma tulaga po ua faatafunaina tulou ia i faalavelave tutupu faafuase ia talosia o le faafetaimomua e leisa soifua a mea ua maumau ai po ua ia ae taʻoto atu lava i suesuega e tāua i lou loto le vaega lena e saunoina mau o matagaluega o leoleo ma le latou faauauina oni faiga o faamatalaga faalaua i tele po faatalatalanoaga faalaua i tele i luga o ala ata faasalalaga pei la o le tatou ua porokalame lenei o le tauteiaʻi auā ou te ioe ma utalitolo o le porokalame lenei matua lē fia oo mea i luga ia le komisina ma sui komisina o le upumonina o le a toe taumafai se vaega ona ua umi foʻi e leʻi toe mo se fesootaʻiga ma le fioga le minista au te lona paulea o le tangata e mawhai o nā fio mai. Ai ia tea, o le naunau o le loto. Ia maua se avanoa se i whaatala noa le fio ngar komisina. Le anga e tele i o mau mata upu e au na whaalau iloa. E le se lo fina ngano. Ai le tatou por kalame le temine nei. O le matua i toa tele o le lalo langi o tangata Samoa. Lea e mai moa mai le temine nei. E le se lau sau noa ngai tūlanga. O sa vai a koa upolu o nu i tua. Le langa la ua hola whasolo a koa. E sili aku nganga whakia ko akele o tangatala inu i tua le internet ma le tara. Tele o tupe lai. Ia nai lor ko akele o isi e peko peko solo kaulanga ma wha vevela solo ma wha pefu. Ai o ese ka lai le ma ua tanga. Ala winga la lo wha matalanga. O le taimi fo ile nei. Wale o iai wa tau le ma wale vaenga fo ile le mauma ma Elvis o leo mai e tuli mai le taimi o news o la fia whirikiwi. Ma tau le maua le se kamanga. Mana tua mai. O lau TV a le wa iai le taimi nei. O lau telefoni. O fea alwa enga lea e te he vai ave tamai te whaata whawhau whaati e tie o ana i malo o longa o fea o lea wai lau telefoni. Nga kiliki a kua sau umai nā tātou whaamaunga ma whaamatalanga. Wa te tau fo i le matanga ruenga o leo. Ia. O ika ke whai akuai. Leanga fo i o laile o liua. Lea leo o pine ia o le tala mau ma tuivasa. O pine po o langi soifua ia. E whaailoa mai ai. O lai kingo ia e sau ai leo ia iako. O lea leo wingo o lau tala. Leanga o le mafuanga e leo mai ai rungo le tauta iai. Leanga o lai e le isuia lo la tau loto e tautua le malo. Le malo le so. Por whainga malo wa tūlai. O la lava e lanu moana lava le operating. Pa e peia no whai atu. O lea la ua tapisa mai nei ma tustusinga nisi o ia sia kongu si pepa ko ki wha pele ai si o tatu o tunu i Samoa. O lea la ua tapisa mai nei. Ua tapisa mai nei la to tustusinga. Ma matua whai mai le fionga ia unasa ilana malanga le sa malanga mai nei Amerika. Ia ua mai ana whontanga o nā whea lea o whainga malanga ma. Ala ua matua tapisa mai ai lava le tustusilima ma whamai whina ngano le tua ngai. Sa le kakau lea whaaululunga o le makanga ruenga o ki ngā maka mai ka i tūlanga o le poloketi miliona. Sa le tatau na uma fefua i le whainga malanga. Ma tūlanga sa iai. Sa tau na uma lua tūro o le fesiti. A o haile mahalo lai kau kua i hei uasa. O haile whainga mahalo lai tau tua i unasa. Lona lua. O le awha fefea la o na tusi mai le lima i leta mali. Ai wha fefea le kampa leo leo. Whawhiwhea le campa leo leo, ia sa camp mai ai. I le taimi o le whonotanga. Le sa campi oi petesa. E whawhiwhea la ono la tau, e o ita te iloai. E o e se ale tūlanga fo i wata o to mai ai. O si vaenga lau te toi fia whawhisili e tua i lau sunga mau. O le tūlanga i le sitia i o tutongi. I o nei, matanga ruenga fo i o soifua maloloina, wai tasi fo i lea matanga ruenga sa lunga la lo le telefo o taimi ia e le nama le laina fo i le tāu o la tutua ai whaafitai o lea fo i ua iai seisi bonesi po seisi tala le ia ua maua mai tonu si o tātou tunu ele ngatala o tausi soifua ia ai o le toesi itia ai o tutongi o tangata whainga ngose vahenga tau ia male vahenga i le whale mai le ua kawhio la eli ele i maua la ne fio anga o le tamaitai ai se a fai fo yo lea e ka kaunga moangi records le fale mai o le o tia i le pepe tu lou ia ai momo ele a kope ualue ia a le sa
sai ole ile mau te tau si ma ilo tau mo se fa mo mo nga a le afu ile matu o le soifua ai po afu ni ma fu anga wo fa fe ona fa ye ile o le tu Kaya siata. Ele i mau mai se whamtalanga ni tanga rengo leo leo. Po ua maua le latu sa ilinga le sa ili ele tamai ta ile ana po le tina. Ele o mai loa mai la ile pa watu langa sa fa loa mai le soifua malolo ina. Mana tanga rengo leo leo lava ya so. Olo sa ilia le tina ya na pepe le sa tia i ile fale le ta ua se tu lo lava le ne fiafi fa po ta po ila tulu. Ya o se tulanga fa le tonu mo se tulanga ile mana ya le fa fonga fo i. Nisi o atu nuu lo tatou ngā rui whaatas. Ia le ali ia e mai o nei tu ai ngā whawhita uri whapenei. Ia mai a tonu wa rele mo mas whamtaranga ni tanga runga leo. A tonu me whai lava le tina lea wa sa amata lava ona longo longo mai le lava ia so whai ungan vai aso. A tonu e me whai ona safari o ia tonu ni tanga runga leo. Ia ma whai lore tu ranga lea. Ia o resi fo i o seven o le leia mo bodi a toi fisi whau tuanga i. Ia te ila tau o loo nisi o loo fua fua e whai a me whapenei. Se lai ai ar to manga mo e popo ngati fatala no ai lai ai fa fe ngainga o ma mo na to fa tua ko kiki kai fa kai di mai kale se tono no umala na fanga fatala no ai fa fita au nei o suri va ai na ore o le atua i le lalo langi neuro tato ai fatala no ai tu langa fa fita au ai au nei ma fo fa wi va nga pene au wa o sori tu la fono mai le wingo la tala sia ta fa pa i va nga le sa no ana fa pe o le lei ona toi wha ta muke tūlanga i whaalawi loa na tanga ruenga. Wa le mana ia i o le taimi sa whaalu i whaalawi loa i na tanga ruenga. Longo pui ani ele atunu i vaenga o ma una sila fia i le atunu o le ala unga yo i ngai whai. Wa iai fo i mara son tūla fono. Io e peitai. Ia o pia fo i lea wa le o toi eise tato community policing. O lo ma whai ona mo lia le fe au le i le mamalo le atunu. Ma tau atu le tūla fono. Asiata o mo pelo o vanoa. O le foi wa mai se tūlanga i le vaa foi lea sawa peona ngoto i ngata i fo o tawhitoala ma siumu. Lea wa mai se reporti mai le au su e wale mea le sa tapisa ia nisi fo o matai o sio mato i tu maro i sa fata. Lean whapea mai. E le manga ngā koe su e usila lako vaa. Ia o le au su e lea. Lea ngā mai le lako ni poki mangingo. E fata manga au vaa. E fata mala le au vaa sa fafoina le vaa. Io ele vi foa a me ole pa atu sira o i fora ia fa seri poki. Ai anga fa pele o se va Samoa. E ya ka ko ilo fo ni mele kupu ge asiata. E fe milo sa ia fa pele nga mamuru e ser ka pilio va. Na artu langa le yai. A fe tai le wa mai le tani. Ya le fo wa fa ari fo inisio fina ngalo. O matai ia po ila tau lava ne o lo fai upu sio mato tu malo tu ai safata. Ia le fa ari so la to fina ngalo fa mai le tali ia le malo. Le tali o le malo pe ai se ana lai ona o le va le ai ya atono le fa fa tali le malo ia se reporti mai le i da su e mai malo ni usila ya ai tu so le pu mo wala va ai i va nga ya ai ngalo ai le fia tau sanga le maftanga fai pe ni usila ma samo le ai lo manuia le ai o lo tatala mai fai to fai o le kota ya e mo i lava wa fa ina tu langa tama ai i tūranga tau tupe ma tai ai ala tunu i ngatai whale pe o ia me pena ia ai o hui nei i o tātou nau tai nei vaenga ia ma ave ai ma me e tātou te wawa i ma sei e fo ia New Zealand i le tele o lona sau tele le sau New Zealand i le nei foi whamoe moe pe on tātou iai nei soi fuanga ia pe o si vaenga le asia tātou e fono e lo finangalo i le nei vaenga le fiafi ma nga whalano Malo fa tai mau mai nga ta wole wala ngo le fa mani no fo ia ma to New Zealand le no fa ta watu I o to tonga mai o tala le hero da ma to New Zealand ana le la ina ua sa ilia tu fo ina I fa ma ni anga o tato update online ua admit lava it's a human error iyo o le kapiteni ia ua fa iloa ia ua le fa nga ina le tūlanga fo le I va fa ona po nei o le autopilot ia il fa foi no va no winga man tu ai tamana ole e sira fia ele sa wala ngo leva fo ina na felwa I fautasi ma va alo ya so ia ol medna ta ole autopilot ia a wa vai wo fia to fa a kapiteni matulanga fa pena ia ona tu ule ia e fa foi la vai fa nga ai tulanga fa nei ona po technology
Ia ai tangola e sui mai anga ile autopilot e fa ngale menu. Lo no winga la. E mo mia le liva e oi. Fa foi oi. Tu langa fa pena. Lo no winga la. Wa ave ese mai le autopilot o la uta mo fai fa foi la vai po el captain. Ya au ka kore lo captain ni po over ori el captain. Ya le la ua mawai lo mar tu langa le na ua fa tamala. So ole upu fa fa ngofi. La wa ioea ua fa kamala. Ioi. O whakamala lava ia la tau. So ele vai la tau le mana ia, mana tua mai. Ele ase se ngol vaenga lea. Male so ari o lo waru lau ka vale e so asis. Ioi. O la ua tau tino. Wa use se. Wa use se. Ko sa au kango e mai lungo le fonga ele tau tino nga lea pai laki o ia le al kapteni lea. Ia e fatus tu sa vo ile le u failang ke fonga. A ure kilo le le awala. Ia rua tua ilo taia le tangata. Ia whawitaila, o lea wo mawhaio na ia tautino o lona whaaleto. Ioi. Ia wal me whala lea o mai soi fuar tangata. Ia me tau le autopilot i soi fuar tangata. A tau whaaleto nu lalwaenga lea. Ioi. Ia te vaila ia pie e savali mai. Ia pie le fie savali luma, pie fie alu wha. Pie masanga i luma. Ia rutu. Tui vasa, o lea sa ufine ngalo. Ile issue lea le iaisi ia si tentiti lea. Gengeki le utupu mai tu langa le ina i mututua. Ai a mai te oi fale tama o ani mafua anga i ono tupu oi manatu fa pea o le whanau. Walanga i tatou tau fo i le pua malafo. I tu langa fo i wai nga onga saua le news le mo ki ngoa le fa saka ulo inga o siaka mai kai me tu langa. Ai tatou tilo mai lesi tu o le lau lang. Ia o le tama wa o le tama matu o le tatou purkalame. O ani mafua anga e te si le fiai e ono o ai tu ainga manatu fa pea i alo tamaita i po whanau e ono tutupu ai le tia i fa pea o loa taua ia ai sola fa pena i matulanga fa pena o le ase fa sola utele O le ele fou ne mata upu asiat. Ele fou pe tatou whanangolongo i ne whawhitau o mea ua lewa tutupu. Ai mafua mai ne whawhitau ri. O le talanoa ma le fautua le tamā ma le tina. E matau lia foi. E pei o le mea lea lau tatou loa lava i le soifuanga whanatua. O le fefe lava o le terititi i le fasi. Ai maisi e lava i tatou tamā e whai ana i tina. E oti o te ar tina ai e ar teime whaalafi i tina whariroi. O no lea lofo. Au tatou tamā ia e lima tete. Pei o le mea la lea ua fefe i ana i whanau lai. E maisi e tutotunu. O na sasa ia palani e tera palangi o le tautala o le fasi ale upu ia o tatou ia ele ai ale vavele oso ale afine ia o le ala o le mea maloa e tau atua i vai ane foi le fafonga Samoa o le mea maloa e tau atua i fai e peila o i ai o le autuna o lo manatu o le tatou talanoa a le lei lava le talanoa le tangata e ave i naionalo teine o le a le ai foi se ni langona e o ia i whapenei ia ma o le mea lea ua tutupu ai to ina me whapenei. Ua whai asi whainga tā o le nei o langa o na o le telefoni. O telefoni a nei ia lea lau te tautonga whiti atua. Ia e sa o e fwoi la ia lea o le si fwoi upu. E au ngā telefoni. Ia ai fwoi le pite whale tonwai. Pe a ova fwoi le anu le tapasa. Ia ona ua maua fwoi le mea le na. Ia wa tuu ia le telefoni taimi i le au wane. Se furu tausanga anga i runga le. Se furu lua. Ia pe mana ia lava se furu ono anga ilunga ia a o telefoni na tu watu e faila mea onga ia a peta i mufa nga se ia ola uia la manatu ia o le talanoa o e matua si au tama o ina tau mau se to afile mu a lo malosi ma sona tele talanoa ia ole ai foi mani ma fau faunga ole a le talafea ngai ia manayo tato walo tamaitai ia o le si vaenga o te fia watu so manatu o te tongi la ia o nai tau si soifua pe ono saunua mau e a tau le toru ta la valu su sene o se tongi la titeli pe a tato fua le temina o nga mai e tau su ele atamai ma le anga va i le whaingo fie nei mea ia o foi la na alu foi la whainga luenga o maua le poto whapitoa i le whaingo fie foi nga luenga nai tina ma o
o la to fai nga renga le le tau si mai mana tama io tato ba yu mai fa mai le nga renga la to io le mela le o so foi le mama fa fonga i si lo kalu ka ka apu fa fu e va ver ko fe lo se le ngai do ngai me o kai ko ka la va te fu e fi we fa pu pu e ko sa wa sa nga me fu le va ya so e kai nga ko se ko ni fi e pe se fa popotna ku sa ka ko ka pu ngai va nga le fia fi siata Malo faktai. La tato malo longa pu ula. O no tato company lango su a foi mai. O te fia mau fa mole. So fil ngalo. Ia nisi o video ia wa au mai lunga. O te le o mai loa po oni me fo. Po oni ata lava o le issue tuai. Ile va o le fio anga o fenga me le va. Fa mole. La tato mo tato malo longa. Ya, ona foi mai la ya. Ia tatu fa soa. Pole ase update mai poni wa o mengi wa kali loa e mafayango e kangor kaka ko e mai video fo, o video kuai ko mai lunga. Ia poni si foi o va inga fo. Le ia ili si video na se uma tau sa ili atu. Le fa le anga mai ia masingi ia pa. Sta si te lopo se ainga po se e kalesia. Ai tatu mo malolong. Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones Digicel top-up of $20 or more, or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. Ngā le tautua le Pacific Easy na masina toa November. Mawailoa wanoe te malo ai whailonga tupe e fast food tāna au saunia mo ana paanga. E luas food whailonga mo Samoa, luas food foi whailonga mo tātou New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi. Mana tua lo whawa pēr tātou whapitoa nao le 5 tāna pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamo moli mai lau telefoni whebe ai. O loa wano foi le tātou direct transfer. E te posi mai ai lau tupe le tātou account ma whamali ina fasili i lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le la whaina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tutongi no pili o le vai mo li maisi au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. Be walau mai le telefoni o Barsalau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Be whaonga le tātou app po le direct transfer. E whaasawa i lo taimi a mo se wa taunga tāwhoi le pensini. Pacific Easy o la paanga mo tupe whamo moli i Samoa. Taimi o le wati le ua 5 minute o te nei le tula. E ono e le tautua wha au pea a le Blue TV a wisa proklame o le tauta iae. Ea maramuruia whaiva o le tātou o te noo. Ea a o te aleiva ia mantou i nei i Portland. E le skeke o me foi le ka ke mafau walanga e ko foi skeke man la tu taimi e isi te taimi fatasi foi isi skeke e vavel la tu taimi. O me foi le ia u mau ma le fionga le sao ua tau kongeki lo ma fau fa Amerika. O au pe u tau americano foi le tulanga o ian. Ia. Ia le ala na pe wa lu pe ko fa a Uncle o fo Uncle Sam foi po Uncle Johnny. Uncle Johnny. Sa awari ia sa or makuwa le anga O papa ia asiata e se pesini a mani pepa suenga e ongo su pesini no kingo ai fiku se furu pat e ima kari fa pop e na te sila fio Uncle Johnny ri fa la skuli mi ala ke o Uncle Sam ele nei vanga o le via fitau te tau alunga i tu langa o launga tongi langa o leua e sau noma o le te tā pena i launga tongi le whana tau te tau alunga i la langa fo i o le sao fo i le i whaingo fia taimi fo i o aonga tu langa fo i o ana tā penanga i launga tongi tau te tau alunga i la ai e peino whai atu e i le video a whapea a misa o e whafonga mai e i le video sa au senti ngā tunga le weekend ya maua whamole pe mwhaiona show wa ilunga o alulu matu whatetel noanga. Ya mana inisio video tūlanga o vainga o toi sua ti ai pe a whapea e moni o vainga nei o vainga fau mai nei. Ya o tele o mai loa tele waina pau le vainga sa o wiloina. O lea ua whaata oto le tūlanga o fioanga nei e lua. Ona o se wha tonunga mai whamasinonga maungo lunga. Na paula na le vaenga lenga tai so ui loa ma so ui vainga pe tai ia o le fate ia ina ua toe au mai lunga
Ya, o le ala le fi tapa se vina ngalo mau o le te isa mo so tatou tunu o le ase tala i vaenga le. Famle mole. Partai siata mo le anganoa. Ia, e maona whatulo fo i pa ia o afio anga. Le afio anga o whenga ia pena fo i le lalwhanga po le afio anga fo i le awa. Ia, onor to tele o nisi o tatou paanga. E mai afio anga nei, mai o i tatou fo i nei le mo waina i whamatalanga o tūlanga i vaenga umai peona. Ele mta upure. O mta upure a siata peona e fsiringia. Ele o se mea wa lewa le mele na le tūla i mani fugasorentea. O le mea fou lava. E oi. Ma e lesa o ye se famtalanga i nisi o tala noanga ma. Ile no foa ia i o matanga wengo leo leo. O le mea moni a le asiata e no foa i matanga wengo leo leo mta upune. Langa o leo wa umana whatatia mai le whaai ungar whamasinoa. Ina ia awane i toi solia ele nei. Awane i toi whaia ini ngā ruenga. Ele ngata foi la wa whenga. Ai o loo polo ia foi la fio anga o leo wa. Awane i toi whaia ni ngā ruenga e ese mai. Mai le taimi nei o leo i meo lo i le taimi nei. Ai peitai. Ia o le ana manito. E makua i maa kira mai ane masua i nana pa. Ia le ngor kampangi. Ma le mea ia le kampangi ira. I le tūlanga whaaleanga o mea tō tino. O se tūlanga i whaanono ai. Ono lewa uma ona ta oto ia le tūlanga fōi. I le whai ungar whamasinonga. Ina ia tāo fia ai. Le toi solia o ele nei. Mai o mtanga duenga leo sa tau una o ne whaise lato ngā duenga i peitai. Le sa ripotia ele. Se tasi fōi o ala leo i samo nei ia maritamai tai tu stasi nia fōi ia le lua amseni. Se lo lato wa fea ai o le afio anga o whenga. Mai sa matua i sa mala. E le foi o tūla i mai le tofi o le tuma alo po le afionga ia maulolo. Ia le tūlanga foi le tua ia i o tu stala. I lungo le social media. I le tūlanga lea o le vevesi. O le o tua ia ia whenga foi mai o le vevesi i le o tūla i mai. E mafua mai i lungo le social media ia male tūlanga i le autu stala. I le lato ia o mea moni asiata ole upu e whaingofie. Mole ia o le upu skala i mta upu le a whenga. Ai o mea uma, e ta tau ona longo i le atunu e tau wala mai ngā renga whatu stala. Mai o leo matua i sa mala e maurolo tūlanga fo i lea i le tua inga i o lea inga tu stala. I le mata upu lea ma tūlanga i lato whasala lawa. Ia o lea ma nino tūlanga i sisi lato le atunu. O leo wa mai ona ta otor fa unga whamasinonga. Mai le ta tau ona toi soria. O le tūlanga le sa tūlai mai. Mo lewa kaunga la uma mai kanga pangisa e menge ave whai morianga. Wala tau le usta ia le whatonunga whamasinonga. Ia peira le tūlanga na asiata. Whaalia ni whina ngalo nisi fo. O se tatu atunu ia po le afio anga fo i o leo ba. Ua ye le tūlanga le matau. E wa aia lota vale a le afio anga wa whenga o atu o masini malori. Mo le se fia ngofo se ainga. Mo le se fia ngofo i tono mauta malawa asiata. Mo le tala moni lana. O le se fia nofo i tono mauta malawa wo fefe. Wo o ina i tangata matutua wo fefe. Asiata e na pawa ina tō e mwhai ona tūla i mai taimi nei e whawhiwhi le mūni mea nei. O le mtanga luenga o leo. Wata tau ona ave se kempa leo yutai o. E la tau te mea ninga a tō le tūlanga o le whamoe moenea. Nai o se tūlanga le leifo ina mun matanga luenga. E mawhai ona o la tau tai pei foi na mesa tula i me foi fanua ia ma lo i faleolo desa tai o mato ngaru sa ave fa pito ana nga wenga me tanga wenga e o ngaru rue o mole tau singo ele o fa pela o tau mafio ane ai o fa file mu e pole ala vale o to fenga o ele tanga wenga o i ele nei ele ma foi ona to sodia ya fenga ona lawo ba ai i tuna fono o i tuna fono o tanga wenga o ya peitai. Ia lea na uma le leia i lalo le pā lea ma le lua lea sa e li whata amilo le wharasa. Ma le whamatalanga a whenga. O whanua nei whai ila tau tūranga lea. E leo ni whanua ia o i lalo le polo i ngā polo whai unga whamasinonga ro e le taimi nei. Ia ai e kakau a kiofu fwoi. Ia e le whatonu fwoi le tau wha. A li fwoi mwhai pūra whenga. Ia ai se i seu sila ne fwoi. I le tūlanga le tūlafono. A whai o le tau te i lalo le tūlafono. Ile malu tula fono ta tau na ave fa mua a leo lo tula i mai ave fai pule tau si tula fono tau si ia fai unga wa watu
e wa le ana o sa no nga fo ya a le fionga mo ia mai fa pe mai ile fie fa msino i tulanga i fa i unga ma me fa pe ia pe o si tulanga le asiata ar tulanga na o ele oni me wa leva ia tulanga ia tai sa fa pe onto va tuilunga io o le pare al solo foi la o mento tu la solo inteni ma le nga fa lo ia ai la fo atu i la songa foi ma le to fa tu i vasa ia si fina ngaro fa dia foi Ma lo whawhitai mau le la umanino matol vai o vaenga fōwia po o ngā yoinga fōwia o le anu toi whaatonu ina le ilalo o se whaatonunga mai la le fio anga o whenga tui wasa watu lewa no mumua o le a sou whingalo na sou whingalo i tūlanga o le nei mata upo e tāla le nei mata upo e una mai maua i se soifua se misi whingalo O le vaenga leo te tau mau atu le whamtalanga le uso fo i amau. O le tali le a whenga whapea o le vaenga leo la tōwhaia. E lo i lalo o le vaenga le au maire polo inga whamsinunga lono winga. E le o la vea ila le o ngā ele lea i makau pu lea. O le whesiri la o ai la le ngā whaia le whatonunga wai. A whaio se whatonunga na amai i le sa o le ainga ia po le whaipule o poinga i o whenga. Ia lono winga ele te whai lono winga o whatananga mai poila i le matanga luenga o leo. O lono winga la e matua i sifia, e matua i pio ama se senga i mea. Ua makua i peia la tato malo a kawai o mai. Ua whai ala maso le mea. Ia peo le vahenga le na asiata. Ona o lea la ua mau atu whai mai ele o se elo la vea i le vahenga ele lea. I lalo le vahenga le whai nei le whasua inga le a whenga ma. Ia, ina la le tupo la le ngumio lipine. Ia, o se tama ia e sa ai. Ia no te kupu mai fala ve lave ngai mea. O mo me lo toita ia ele ma fai ta fia. E fa me por ia tanga te pala ia ka seri kal pala. E o sori kal pala kangwal me pat pom. Ia o mai foro la ia le o ke le ia fa le tom. Ia mo lia ingi si tu la fono. Ia se tam fai tu le tu sai mo tau. Ma lo whaktai tui wasa e moni le saunoanga ma se vole tātou whaasoa le fwoi whaau pēr suli ma whio i o le whio ngō whenga tulunga le pai o la ingisa ngau whaleai ma se vole ia o sunga tui sa mau whaitama maulolo o le wangana fwoi tūla whale ia ma se vole o le manu e te oile tū mua o le winga o lanta tala le lau mua fwoi o tū mua whape fwoi le whio le ainga sa tuala e whio ngole au waa la tauia tuala masala me se fwoi o le matua talai te vanga vai whale mana maru ya san muri anga o nuu nei ma whio anga nei wa lewa o na soifua mai se soifuanga mawhana whana o le winga le leka ke whakoi laka ka o le lewa na no nofo ma soifua mai au tausanga ia o solo nga le ya fuanga uma matulanga ia ai ona o nei ona po me o tutupu ai ele ia fo mo o liu va ai o le popolenga lava ia o le me mua e le ya ona fa manino le tunu ele talia ina le na i saunoanga na matua inga e fa pe mai o le media le ma fuaina le te tau pea ona a fole a palesi de ngaruenga lesi o le me mua na ia manino mamana malamba o tu lo o suia o sanganga o lua o le la toa fai pule ia o le tofa ia maulolo tavita o vaenga foi ala fa fai pule me tulanga fa pena e au ia ilona malo si me tulanga o le media foi ia male lanto ele ma fai ona tu upanga no ina ni mata upo e no ma se reportina mai muri foi le media meta o media alo ia matulanga wala iseneina eoi ai muli ia fale fa sala lau ai mua le social media tama voi le ngale la korka pu e video avelo ilunga o kamalanga ele it's out of our control it's out of control a tato ele ma faia le ngai fai ngofi ale tanga o post sa o mai lunga e te mafaianga e aru create a page ia tongi mai ai pe te tango foi senti i tanga dai faia la to fake pages ia mai lunga fa pena so o le mea nga it's out of our control
fo ila utala te pe yo le vaenga fo ile na tupu mai fo ile fio anga o sa maunga la tau ia mo tele sa la fai ia le na matua su e ile i po inga ave lunga nga video mo tulanga fo ia no vinga la na le na te fai atu ile ise la vi fo sia ka ku kama ia ku u la atato to mo fai fua e control le na mea ai fo i mai lai tulanga o fasala la nga ia matato o to tonga ele ma fainga ka ku ngu o i mata upuia o le papo lenga le i tu i vasa ma mau va tu fa fonga le tunu ua toi titi ata tu vai i le mata upu na i fi anga ia ua la talata mai le tunga mau ua matua la talata mai ia le tunga mau i le va o le mata upu le o le fesili la o fea kongu ai mingo ia i le malo lenga a vai o le hale tūlanga wa mai e whamasingonga e le koe o mai ia le sikala o whamasingonga e o mai e koe whamalo siar ku la fongo o leo la tau te whamalo sia le tūla fono o le whamasinonga la tau te whaawingaina le tūla fono a o leo o enforcer zio le tūla fono la tau te o la tau whamalo sia se ka kele ka wau kala inga moni ai lisa no anga sunga ya mau tatou kele tau wau ili ina ia afio anga nga makwa vare fonga va poloka isi ngu feo hai ku lo manga ese fala la ia la au malosi aina to ai tau nu lo iai malor malo mama tua ave iai fa mua ale malosi anga ole matanga ruenga leo se na matua so lo fa me umalenga a fai kau ke pepese ele ese si lungor kula fongo ai se ala ile ma fainga ka ko fakingoa o le vaenga leo tene ne fuai le mata upu lea o te tautino sa o tu lava mau matu vasa o le mata upu tene o mala malama iai o se whaawinga inga o le tūla fono e whapea a e malolo ia kia u kula fono o ngā maua ile mar whakanganga ia o e ke saua i fasi pe whaaleanga ngia o mea kokini o i leo kele o mala malama ai po o wai ai se ka ko kula fono whapenga o e tau mo mai leo inga o lau tala maua per to fatu vas whakaikainga o le o tafe ese ai nei mau o se tua oi ka orola ia lea il whamasinonga o mamainga le unga e sa oi wo wala ku ko nga ia u koko i lo kua oi ai e whamata e umai la nga e sa o e ko e sa waila ia ka fasi soro la ufanga whakaikainga leo te vatua se whataitainga whamata a avatu e tūla fono ia te oe wa e mangu malu. E lau ke vakuai man malo si anga ia ki oe. E ke sawa i roe pule o iau me whaia umala ufanga, umala ufangua ma ume koking. E li hei se whamasingonga i lano le lange e whapenga ngionga whaau, ngionga whaai unga. E le masi, o le venga la leu te whaiatu. E ta tau fo ina mōlia tangata nei. E ta tau ona mōlia i le whaaleanga o mea kōkingo. Yes, o lawa au mai le unga le whamasingonga. O lawa au mai. Ai le mawhai ai o nga ea lakulanga ai anu loi whaaleanga ngi mea kōkingo a sesi. Ua e so lia fo i le tūla fono. Leile upu wha Peritania. Do not take the law in your hands. O le ale whauinganga o le ngā mea. E le wha apea wa e sao. Ia lau so anga kulo. Langa se lau kolosi. Langa o le lenga kolosi lea i le kakau. Ia o i le se kolosi le mea lea. Lea wa kefi nganga vai me o le pisi au ka vale. A wa e sa vale a o le mea lea. Lau so a oe. Tulo. Lau kanga so a oe leanga a uma nge. E sao a. Leanga se oe e le o e ke le o ui kolosi. E isin kako kula fongo whapenga. E le ai mangi kula fongo se vana na o se malo e wha le tonu ma fau tangata tulo. Ona fato atalia le oni natu ai ngā whainga whapena. A ua e saoloa. Ua avakua ia ke oe ma malo si anga. E ke ka fili sau ngoa iau me whai. A whai la ngei vahenga whapengi. Ai tali a mai loa la mafio anga nei tu lo war whaafonga whaawekai. Ai eise vahenga o te whaawetai e. O te whaawetai a ile mau o leo langa whaatuatua. Wailanga o le mengi o le kovai. E whaima masei. O le mele o le ongo sa. Ia e whaima le lava. Ai ma whainga o whaapea. Whaawekai le ku mau o le ola whaakua ia ke riso. O ila tau le talia ina nei mea. Ia langa iei kako upu ma vaonga ngana e whaonga e le karia fo ingi vai mea whaapea. Ua masa sa ai le toto.
ua mai mauai le soifua ma ele ongi a ngelu fo tatou le taimi ma le taimi le soifua o ai la le fa sanga ia ile tatou por kalame ma se tu ua lalo anga ruenga o leo o ai a ko o manga ia ngi kangaka lenga a tu ua ile fa to fala inga ia la mai e fenga lenga ile upu ile le mauma mtu vasa e tonu wa tangata yona manatu e kong war kangaka yonga manga a faia o le mentality mal mafaufau la ia fenga e sa o la ko le mela o ia e fi wala e fi le tangata e fi li wa i de meranga o la ai fa ko fala inga fenga la ko o sa o la ko a fai fo e tu mai fa to fala inga ale au va e le ai e sa o mako o ai la o mai e lau fali le vale o ai o mai e fa foi ma lau fali le vale la wa kali fa msingonga wa mai le tali el fa msingonga wala nga le peita te atangia mai e kali mai fa msingonga o fangua masuafa e feiva ya fenga ai kali mai fa msingonga ma walunga ka haufi meanga o lono winga la ya tangia mai ai e mo o miangi lau fali e koko loko o ai la lau fali leo tausi le fi le mu mai ai le saunga le mu o le manu lau tele o le atunu o le mafua anga lea o lo kou faalanginga e a fai o faafofonga mai le komisinga o leo ma le fasenga o i kongu ale i ro kou faalanginga o outou o malu o le malo e le o kou o ngima malu o le malo malanga kele nga faalanginga le abisisi a kongu fo o le mafua anga nga ua leo i fo i fai le kou kiuke o le malu a wo ko wo fo ko fa ma malu wo pe wo ma wo lunga o ko ai ma wo lo ka ka so ifu tu lo wa ila to wo lo fa ye per nga ruenga ma le fa ma oni ale upunga o le menga le ku lai mai o sa onga ia o li mata mai tai malu o le ale winga nga me o ko mo ke malu wai o ko we malu wai sio ka ko ku sa mo a sala mayuka o ko kai e ko o ko ioi ia le mela le ku e fainga kanga malu pe a fa pe o nai fa tau la to nga luenga io e fainga ka kele nga malu le soifua Samoa pe a fa pe e nga o yuka le to atele e fa tau wina i nei asiliva io a fai e fa tau wina loa lau tau tonga o le amio tonu e fa tau wina loa lau duty of care i tangata ia ua mai mau a kuarka i ioi e fiu ai koe kau ngole e fiu e matuama i mau wale taimi ia ole vaenga le la ufa poponga male tūlanga fa tu lo pa i o fiu anga peno te fai atu anga o fea la akuli i ai le tūlinga o mana tu le tūlinga le unga le i mai savai ene tuli mai o tufu malele ena mafuai no mai losu ia le ngo le nu lea o pala loa wa le ngo sa o le ngau ngu sa ye mo pala loa ai o ngo lu ngari mai sa va inga kuri mai sa va tuli mai ya vai ala fa ia i fere ngi kuri io mai loa mai le sa nga a kor kuri ai o mai liu ma mo mai liu ma ai ia ai mo wai le ngo le ngu o tufu malele tu lo le fi o ngo ku fulele o lu winga la na le fa ia o ai le la uma e waliu maa ulo o ai le la uma e waliu maa la aliu ele maliu pala tu lo le upo to ya te uma ngana o ai la ai foi ele o fe ole a kuri ya ngai mea karo fai o fiangi fa nga o le ava ve lusingi makua o le ava ve mali liungi la ku kama o le ava ve mali liungi o la ku kinga e fiangi makua o le a lusingi fa nga ko ikiki o ka ko la le vangu o le anto le o te pe o le tala atamo tavita o mengi o le fai au ka fo vango le ka leuki ia ola ulea so ni tu sa yo le mata u pule pe se va nga dito fi se no ba u me se volto fa tu vas la foto ya tu vas ele si van tele o ke fi kan ngoe o nga wa kan ngo me foto fa ya siata tu sai fo i male mata u pule ya ai es moni lava le saudanga fo ya le tato faton ya pe ya o le mtanga le ngala bo le e pa u ile mama fale
ia wai tu la mai fo ia la fianga ia o finga ta ulo la tu sa ia fa penga fo ia le wa ai ia na paula le mea ia au fa tasi lo le wa ma fi ia fa sanga lo ngai o leo ia ai la fo ia lo tu ma ia paula o se tu fa po tu ni ba ngola Malo Tai whaatai. sata. Ia, saru. Ia o le wa atoa uma ia i tu te le lau sauna. Wa mai tala tu o aso ia. So ta i mananga nu. Ia tu watu lo i malfa Christian. Ia le ni. O ke o fo lava ai le kingo mai le nei tala noanga. Ia se vanga na foi wo la tau te le taria le tātou por kalape. Ia ona ia ilo se manatu. Ia le tā ua se tātou tartara noa. Ia peva ai fo ilo tātou fatau waa. Ia ona le taria le o se tātou tua lalo. Ia ai o le talo sanga lava ia tauta iae. Ia ma le tātou wala ata o le plutivi. Tātou ta talo vatasi le atunu. A wase file mu ona ia fio anga ia lua. Ia e ia o tātou ainga. Tātou te ainga malava. Ioe, ai tātou ta talo. Ia mai le atua se manuia. Ia o mai le atua se file mu. Mona ia fio anga foi peona. Ia fenga, ia ma le fio anga foi la. Wa ia peo si au. Toe fa pile lo finangalo asiata. Fa tai mo le vanoa. Io e whaavitai mau o le nā tonu a. Nā tonu, lai whaafonga le lei, mai e fio anga i o le pule. Tūlanga o li me whai pule. Lai o le tau te whaasakasanga. I se fafo, po se a ao la veai. Mai le petanga rue ngau leo. Ia a o whaata o toi fo i fufuanga o lea mata upu. Ai o le te talo a peo na au ngani. Ia o le manatu lama fo i le tasi o le tatu. Purkalame, fio a ngai e lua. Ia. Tu i le tua o wane i laua mau taua. O wane i laua mau taua ina. Ai laua mau toto. Ia, e pale pale ai le wha moe moe. Ia, a waa se masuinga mali. E tūlanga o lo ta oto mai ai. E iei la ulu ina vatu le vaiaso re te nei. Ai o le urua i taimile nei ua o whaia tua i le lu i le lungo le tatou porukalame. E tu inantu i le komesina sa avea mua ma komesina o leo leo. Ia iken kaeo. O le teimi mua le wa fea i loa. O te loa tele lava ina au mai ni so por kalame pe o fionga ia fono ti, ma le to tele o te lo foi masani ona fa so ai ia le uso ia mau. A o le teimi officially wa vatu i lungo le tatou por kalame. Lea fo ila o hava no ha le tatou por kalame le nei mau a mau ala no i Samoa. Longo atu i le fionga ia fui ava i li iken kai. E fia mau se hava no e suma i lungo le tatou por kalame. Le lau fai atua na saunoanga le fai so oi i pe aturia na leo taimi e su e mai nei tangata fo i le mo mia. Le sa wai lunga manga i oranga fa sa mo le sa mai ia fai e fa longo mai ia sau au ke fefe. A sau au ke fefe. Io e le lau o fai o to e fai to fa pena a e fa fonga mai sau longo tau te ia au te fefe. Se i fai se tala. Leanga na e sau noa lava au fa fonga le lalo langi. O tangata sa moa. O whamatalanga o le e sootanga ma le whaalawelawe lea na mali waitu au. O lea wa maua e o tau wha mau ngai le taimi lava lea. E whaapea o se whaipule. O la ula lu ila wa vatu mau, tato lui ave whaatasi ia. Nadi. So mai ala wa fionga o le sa avea ma komisinga momo. Se e ka ungai po hai le whaipule lea. Ai po o ha foi information nia sa e maua. Lea ngai reka kaunga e koe ngā kia. O lea wa out in the public. Se fisili atu ia ili tatu proklame mau so virangan. Ioe asiata. Whawhetai ana utau iei. I le porklame. Le whawhetai ana uto whanmai balai. I le au mai lungo le fola lau tele le o tato porklame. Ia wai mo i lawa ina e matu tala noanga i nei porklame. Ia ai peo le fola le o tato porklame o tauta ia e mar putivi. O peo lunga i o loo mai mo ai le fia afe ma afe o sa mo. I so o se i tu le lalolang. Whawhetai o leo wampaiona e au mai lunga i le fola lea. Le fola kele lea. Mai o se tūlanga le lei, le wala au dia o le sa ave makomsina. Ia po fui avai lili iken kao. E susu mai. Ioi. Vaira kala whaka finge fui lili. A fia mai. Susu mai. O longa kaimi lea. Ma ia ma kwai lona ingoa. O le mea moni lava asiata. E o te whasa oa le leilo fina ngalo i le tūlanga lea. Langa o le unuai. O le mataapu lea. O le unuai susu enga lea o taimi o fui avai lili. Ioi. O le ulua isu enga lea.
le foi nga o ai e va ai ka vale ma fisiling ia ma tu au penga muri muri aku se ka vale le o lo fisiling ia tanga wenga e pong saki o ile taimina ave ia le tamale ave mo na to sauninga i fasto tu lo de pa ia le alfa i fasto ia mai o pe e mali e lau sau nga set o le fofonga la fo yo o le sa ave ma kom sina talwai sa sau no manino e tu sai i fa mau maua wa toi titi lava au le wa i lor tangata sa kua ira i mata upule o se foi pule mai o le kaimi anga dia e mai le upule a mai le fonga kom sina e kasi ale ngol foi pule nga le foi e le ia se si foi pule fa pea ia pe ona tua ia foi inisio min start mi nei mo foi pule le fa to tu sa motas wana o le foi pule al ma ko ku ma ro fa la ka ngol ko le sa dia e mai le na tai ai te o ma le tai mi o kom sina wo ia nei po le fionga ya pa wa ese la wo ia mai si me fa popo wa kele Samuel wa kele ngisi ka fa popo nta pune ai fa fetai ya siata afa pe o fa ko fonga mai ia lesa avem kom sina ia tele futu langa ma wa sa mafai ona ausia ile futa mali ia siata ele selu ho ile tamali ile tele o matati ana ausia ile on mai ai ona taimi le leila mo ia lungo po kala mer tata ia o le fola tele nei o tato tu lau fasalawa e tuma ia e fa ai loa ia manai fe sili fo yo le ama fai ona sili ia ina ia mama e fo ilo na ngoa mai lem tau se o kako mangi ngoi penga ku e fu avai lili le fai la a ko ila wali ia wo ia kamingi pele ia pe o vai nga le ia pe o se au fam talanga le to fo no fa pe lo finalo seta ma le nga fa lo ni va nga le fiafi Ma lo fa tai ma wa a fu ne ia. O ko ngofo ngi mo ka ngoko sikaki a ko le timeline no le mele. Sa maila na sa unoanga. E pe le taimi tonu ale le lu titi nga o fai nga malo. E le o mautonu po ai tonu fai nga malo o le atula i mai. Tu so la wa mau le result ai le o talia ina le sa avea matai tai. O le winga la o fa matalanga. E pe e aka ngia mai. Sai tua tu se mafaufonga po se fato fala inga. This is just me. A o le mana ia lo le sau o le sunga ia fui avai di ili iken karo. E sau e fa sa o mai pea fa pea. E se la o nere se le ubu fai atu. Ai ina o tilo i le time frame o la o siana mata upu. E fallinga mai sai tua o lo na mafaufau. E maa lo le pipi. E pei o le mea monia le na. O le mea monia e pei ngaka oso mai ile oso popa. E tau na whailo mai. Ma le mafaufau. E uma e ngai malo. E uma finga unga ia la whai. Ile le fio ese o le HRPP sa ye. O la laino na tari tonunga. E to e fo ine le whainga palo tawalanga o le vahenga tonuna na tu e whai. O la laino na mafaufau ape. E uma e ngei. Ko e fo i mai HRPP. Ia koe whai ane o mako sa i ilinga. Ala koe lo marko ai ngā kama fuilili. Ma ua uma sa i ilinga e le wha maunia. Kusa o lea ka ki whanga kongu a lea mau ma koe wasang koe wha makamakai ka kongu. Ioi. O lea ta ti whanga lea. Tama fo i lele na wha mei mai luma. Lenga o la ua maua i lako wha mau maunga. La ua maua sa awa i lako wha mau maunga. O ka ngaka lenga lako masalomia ma lako wa uma na whaia la tau evidence. O la ua ia lako. La ua iai marikele fongi le ar kama o Sam. La ua iai malea ka number plate. La iai uma me kai miringa. Oso mai lo ilunga ma le la tau ta mai wha alau i loa le por press conference lea. Se i tau wha anofo ma lia le tunu. A o le mafau fausa iai o le fionga ia fui awai lili. Nga e mangakua. E koe ku mai le HRPP. Ona uma lola ia. Ona molo au pe o viringor ka ngā mea. Fu ilele masinka mea whaka avale. Ai umanga enga. Ua sausia ka koua mio. Ma ua mae asu enga. O sa ili ilinga e winga i le moni mauna mai. Ma e le ai se wha maunianga. O le akangang kuko ke makamakai. Ai peitai. Ua oso mai ngale oso popa. Ai le angai oso mai le melia. O re kai mi o le tua o le afa mapu e umai me lunga. Nga oso mai ai lunga o le mea. Whai loa mai o lo masa le mea se whai pule. Arua ia e sa unga ki ko le HRPP. Wha ma vailo. Lenga o lo te tala no ato le time frame. O le time mina tutu pui mea. O le mea la lea. A wha peo e wha mai fia vai ili. Now it's your time, let's have a talk. Ioi.
ka whaasoa. Ta kalangoa, pe te whaasa moa ta ingilisi, e rea i le lifu ila o ingilisi. Ai mana ia lo fio mai fisi ta whaatatan. Walanga o laule na tilo ia i le me utupu. Na umma wa va ia tunga, woi ka fio lai, ele ia mo ia e ali le malo le fast. Wa umma e a me ko kia ma ai kia, wa umma e a tau mawhainga ia kau mawhaia kwa le plukona. Ele ai wo ese a, ore ka penga, ore ka ai au whala mau ese. Te ia lea, ia ua sau i mare wha mawaenga. Nga o nga wha mawaia, o iloanga ro inga, o le wha mawaenga fo inga o le keisi lea. Ia, na wha ta o toi wha pena, te le lotu i wasa mai sofi na ngalo, wala la mram whai uta tu wha soa e mai sofi na ngalo, ia wa vai e tu fo i le whenumia i mai o le moa ulu o le fionga le sao. Pifo ringa mai o le ua toi mana tua le sao ni nei mea mana nei, ia sao no mai? E mo kingoa lava laulu i le kari mai a iken ka. O fai a i le mings i le afa nei i le komsinga o leo leo. Wo umanga i lu ia. O la wanga uma leo umakua pala ai a fe fa fom pa fe fefe mo i lunga pokala mele a oi. Or kaiminge ia iken ka no lang kala lo fai iken ka le kala wole fa mai. I think I made a big mistake. Big mistake. Okay, lo foi wo umanga fa ko ese lea tamali o la tunu i a rimoni. Wo mana failang fatu senga ya rimoni tu sai male maulang sala fa pea. O le fai pule tangata lea na mali wai tu au. Iyo. Lawo ko fai a iken kaele kala hola Van Dam. You put your money on the wrong pit or wrong pit. Sa fa pea ko o mai le cha pipi. Ya wo se selang a pik. Wo le mua le mangule ale cha bipinga vele le me pon kapo e se mangu ngamua ma e ro kar ko nga ua makwa musua i ken ka le ko ngo mai lunga i ko fa sang fam talang ya ma e sira fiele le i ken ka la fa pe i ken ka nga keminga nga ya ka mai se ami le ai le la wa champion mai kam maku ye Amerika ya le wa leva ngai le am le la wa ku kilo mai i le la wa so malo ngai ka ko alo makamali o sa mo wale ba ko le am le la wo mai fu na ko ya misala ko so sang inga ngi fa pe le usa kin kan ai nga nga i ya se la mi de ai sa ami fu sa po ya yo ya ora ya la ko nga e le kari inga e ken ka la lu e le ai ma si ba nga le fi sa lu nga i langa fi fe ma ya ofisili ya malesimia a fa ya sa fa sa mo pe ofisili a fa pa lang ye ofisili pe fa ye ye se fa ka o le malam la manga fo ka mari de ile ngana fa sa mo yang amelo ke fa liwa fa pa lang wa e de ya o le ye uma kuspasi me umala ya wa o lo ya mama ma ya ke kar ko ngwa ku spasi re yo o lo WVV nga ka o lo la FBI ma le o W ya wa ya yang o lo WVV ko ro vi ya ma nga fa lo Alo, papetai. Sia tai tolu vi fara i vi. Ora ka mai sa oile. Ala sa la jo sa no me astu i fai ko ku seri sima ka manga ngai la sira fia mai a ato viva. Ngau. Ya ona ole u ave el to fatu i vasar tatu fa so wa orsi u foile. Ole u ave nga ilunga tongi. Ya wala nga no tau mau fo ya so la ta ilo te se o sila na tala ya te au mau le mele o se o lupe matasi na tala ya te au fa pe mai ya so lo nga toni ere ma ya o nga le fionga le sa o te le o lola ya i tu langa i le o langa o ina ya wala nga fa mai asi la fo i le o tala fa mai ya o se o so le fionga le sa o ina fo ona po tamai ele i o ni longa tongi tu sai o tu te mi longa tongi o tu li mala o ngai tu langa o ana me na fa ai le pele ta fa fesidi ia io wa o rupe makasira le ki yo ale sa ngai lo rupe o le ka ke a fer ku langa i longa ko le o le sa ha ia fesidi tu pe ia wala nga o mauia o te vai tu le o mau o se ua mafua ona fa pe o le tele le ula Ai le mo sfai longa. Ai tatu atu mo ai tau anunga mai ile sa o tatu ainga. E mo i fam talanga le tau sala tolu fa pe le ia se te misa e maweni lo nga tungi ono le tulanga o le mai o a o.
kila yasola kuangala a faya nga su ima ye silo matuale ula moso oi le ka le omor kaya e makauria la feles le ula moso oi e koi kiki o la fiafivo uma ia la nga kongi la mangu vale ula moso oi e le la ua me ale ngol pe maksir ia pe maksira la e ma wale me wale le se chulo la vale swafa foi yoni o la fionga le farolo e ma wale ko nga me wale le fai mai ia fai ia ile malupe pi manga va foi le la unga me fa ya ngal basing wala ngal basing ai pi ko manga ba tang pa mai ile malupe maksila unga mai a foi le ngi basenga ye pi ke lo la unga ngai oi ya wa ya ile ai sa solo le ya sa solo le ya wai o ke lo nga vai kai mi yo le primary ya fa solo ko standard ya ko lo le unga le college ya fo ngi le vai ngal wo ngi kai mi la sa lo fe sa ya orang ang marole priming o sawa nga skip ila usawa makawin ka ay form 2 ko kaya lola yere form 3 ay nga skip ila nga form 2 form 4 no kusala form 4 nga kami lang ay leeng kuspasya maya kami nga ay umape pa kwa may kusipasi polisi ka usanga ya kisaba ay ka ungukulo kama mo kingala ngumela na yai ya kisawla fa siya kingama ingaba kami ya e umalo bo yar kurang mo emisia a makau pawa malaria o sama ape a o yer kasio au le lua ya o kami o kasio yer lua ya Usal termina. Ake silo makor ko soya kuma ele ya yo la ngakong sa fase es Usal kami ngala sa o tu vasa tu sa umaloa le prima 1 standard 2 Sunday school no Sunday school pa oro le preschool usala ese mai ro kama yang ai ro le runga wala ngaling ko di sia songa o Sunday school Sunday school nga la pinga umaro Sunday school ia ferwa ilo kere ilo ala polan me ngaling ale fai fe auto vasa asia apa ya ai ngaru mawa kungaru papa ngabai kaimia ngaru ko kusimai Elvis mori la papa yang lagu no wala tu no wala tu mawa tu ile lau papa foi ile ele imur kitano la tu si mai ai pa mo tu i mai se va i me irena ya mau la ole o tatu ye ta penanga o selenga al fanal yo ya o tu ala lo ye nai matua se we ke ma fa ngor kasi wo ko fa di mai e ke a ver fa kai sio walo pe ona uta o foi na ya tala no se fai se a fai o kulanga o lau kama ya e ko te fulu na senga e ko rima kulanga o lau kama o lau fo po ma kesi se fai se ula lo le sia kama yo e fai sanga ula lo le fai sanga ula manongi tu lo na wa e lu i ka wer kama tiki e o fa ka sanga fo la che si e ro di va fai manga me si le ro di va ono tu na ne vai mai le si si ona ta mama si tina ai o le taimine se lenga na yalum fa na o seta ya le vota pena ya korkota la towe po ani fa ilonga al fa na vol wa yele lo makuanga mau luma ke va ayo a seta I ula kupe o ula o le silo makuanga fa mo saula kama fa ye rema o le silia o na ko sena io ka penga lo silo makua o langa fa fa fo la fo me tu pe fa ta wo le io fai ma ula mangongi fuala mangongi ngi fula mo so oi te wila o ono le langa kongi o malva senga le la ua ma ya kulanga o lo ma lo bako mai wala usa ar fa ya o ar fa ya o ga bonga ferme o yela kamba porque o malva senga le o sa kulanga lo kamba fa mer kala fa o mai o sa me la tina o le umatu ta ro senga io ma o le ua maua le tūlanga o le tūmama ia ua maua loa e le sunga ia this morning io ne ana fe kwa waku no sa kama ki fai o ia le siria a fai longa kuba le ai fa mole le fai longa nga saya red wine saya anak ya mana tu le el fai longa nga ku ma ko ba ya kwa e ku mama mana tu le ye kai mi ma o no yo le si o le fai longa ya anak tu ole ala po no maua le tala e whapea o le mafuanga lea ua whaingoa ai ia to su ye suafa o lupe matasila tu lo suafa e lona yo mo boat
o va no o Ya. maua fa tala fa pe ai ona o lo na tu langa lea ole Ya. ole foi le pe ole Eu que sorry vai a quase até fai voi o luar bela é uma coisa o que eu na campanha só né. ole fa pe mai ai ole uri ole va ya le la pe wo masangara fa nickname Marco inga ya pot Ya pot pot. ya ai la te mira le no foi lo mo fui mono ne toe Ya. matua toe au ina ya ele fioga nga fatasi Ya. io fai Ya. ana meu private class Oh. o ina lo na fa private ai lo ai ele fioga nga fatasi le o lango pot Ale makua le yar kulanga ngari pe ka kangol fo di ba war ka mga sa lo sang wa war ka mga ye mga seki per ka ba pwede nga ka wa pwede le autopilot ya wa ma seki ya lo mawalungar kulang or ka ko uso sa sa ya chot ya ba ka mga e umaro fun ka penga me au ba fa mai os ka makikira ka ko mai ya la ala ka uso se me sola ya lo sa wa ya ole tawarunga le tatu por kalame walanga o te loa u ya natu ia le sunga natu le ata mai te le tamale Ya. ata mai ole le foi le vai wasina atole ava male uru Ya. wa o vale nga o foi le sisina ole mafau fau tawarunga tatu por kalame ne wa me vai la la tira foto o mau natu ya na ngale la o ma mor si nat ole me ana nga fa ngoi ba ka mi nga isio la ko senga yo yesi tulo foi le nu o fatsela ya wa le nu na ka so lima ka me nga fa ngoi sta me su lima ya na Ya. o yo ngai ngola nga su lima la ngai su lima ba senga kulang nga o natu ya ngai ai la ngai la ke lo fa natu ele le ke le natu ya ma ngai ya ku ma fa la nga ava iyo e aloanga ia e sele kamiki aloanga ia malala la kumpuka vari ya nga ia nga ia fori nga ai e alo fa ku ana tu pe ko va ia nga ni sila ya alo fa tai ya mau tawarunga mai o lo to mo ta to mi tia for to tai ya ma na ia mi tia for Ya. sunga ya ma ya e sa urunga mai sa nanga Ya whaftai a seta mo le nei ava no whai u. Ia o se ava no le lei e mo mori e le nganga whaftai ina e tatou wō ma pāanga u malapa po whea lava rei tū laulangi ma whata mai ai. Ai mai seo nei tatou wō whai whi au a seta. Do a tere nei whawhea ngai ngā le ma futa e tatou porkalame. Ma i la tōko yo o ni whau tua le lei le tatou porkalame. E oi, ai mai seo nei tinam ta ma tutua. Ua makua i le koe maka TV ngai kamakia lako waka masangi o la fiafi. Wa fao umar tau tai ai fai ngā ko inga malo mā kua i Samoa nei, wha whetai la war whatasi mai, wha whetai la vea pēr tatou tau tai ai, ia mai lunga le ala ata o le Blue TV, ia e whai pēr ma woma pa anga i tono mauta malao a inga uase, se tūlanga i fo i se whasiri ngā mālosi whawhiwhianga, o whai fo na awina atue e matou nei, ai me se tō whārwai malai i pokalami whawak pēr, ia mo mori fo i whawhetai ia tatou sponsors a Shata, ya le vole fata si mele fionga matsila au tūlanga tātou kompania motonga o loo solonga le lei. Le tūlanga wā mata ona pisi tātou i Samoa nei motonga. I oka anai a inga i wala au mai aturuma mau. Ya le ufa ngā solo i malanga ma Christmas i already atu tūlanga i lato oka. Ya ma mamuri ro i lato ainga. Ya whawhetai ina i tātou wompa anga malava. Ya whawhetai foi i le tātou tautai ai. Tapena ina o le nei mitiafu au le lei. Ya wā tātou porkalame ia songa fua westa. Tasi whawhetai lato wharwa i malai. Mo moli atu alo whaanga mai Samoa nei, ia korkota, ia ina i tatou wō mapa anga malawa i Amerika, la mwhai ona whairoi atu iai, ia whawhetai lava i le avea whoio, o le nei whui whatau wa e whai ma wō mapa anga i teimi umatatu te mafutai, ia o le ava noa le asiata e, whawhetai atu i whoi lau tō whai, whaava noa lau teimi, o lewa le pō ina i Amerika, ia o whaava noa lau lau teimi tā ua alo alo whai seo tatu atuno, ia o se whamtalanga lea e whai ue nei a fiafi, ma lea nganga whaalo, whawhetai mo le ava noa. lo fa tai ya tu va ser pa to fa mai ole te fa mana tu atu ya so tamiti afu le alava e ia mai ya so tamiti wa o saisia nga e ka a ye e mawara o sais ya le alava pese yo ka muri mai so sais wa le sais like ya la nga o le medium yo o le medium lo sais ya ai mori ko fa nga malava ngi ka ko ai nga fa pe fo ka ko pa nga i lunga ka ko kala mer tap ya
ia wa o te loa le koe lua ka kopo kalami ia nga mai a voilo nei tau sanga ia nga muri ko vele yo ni alo faanga ia mpa manianga Christmas na te vi pao ia te minei pa soifoina Samoa soifua. Malo fa tai tau lukan ba topol klami o lauto mo ta tu tia fu o le tau te yai. Ia o ka mai foi pe o masini ai ia e New Zealand ia me se foi ia Australia ia o le foi o le afa motu i America me se foi tanto fa o loa el Polynesian market in Utah. O le tau lunga foi no le tau te yai mai lau fanua o Portland, Oregon. Fa tai foi ia i le o fa ngai no le official sunga. Ia i le o ia me si tamati me se fo il flitua ya sin nei i Portland ia i tonu fo o Vancouver ia o le o fai atu ile tatu tu ia o le tatu por kala me le afia fia taya o le atu ina sa o mai i le state o Washington i o le a o la sia lau ele o le Seahawks ia e tulanga fo o le tatu por me manga o le tatu por kala me e fa io tofu le stete lono winga e uma enga lesi por kalame ia o fai mai o i po Missouri po fea la vale si stete le o ye hili tanto ya mo le via fisa mo pa mangaro singa ngano le tauto mari la foi e fonga va tele a lofa tele mo o tau le usa ia manatu le lei ia fataro fatua i me se fona i tanto wo pa anga ma mai ia i nei a America la ia fa tele to fina Belinda Manti ia me se fo le tautonga fionga ia misa to malatai to fina ia Anna Frederick ia ma man Thomas ngata fo lea ia o le to fina ia maninoa ma le la to fo le ngata le sunga tu le fa te sua Pafta ia tu mare tele la votato ia i nei America fo i male lava loa i so se stete ia misi e te oe ele umai tatu por kalame e fa wa pe tu langa fo ele de fiafi o le to ona asiata mai ele o Oregon Portland ia me se fo to fatu vasa mai au se talia i merepone ia marsunga ia mau sa mo mantu fatu fantu soifua mai ia manuia Soifua no fatu ya faftai ya jule pa faftai mat fatua soifua